جنابان نوچه رادیو دنگ گلدن با شیر و 15 نیسان 2025 ششم لبروکسل ساعت 13 لآمده 14 گدارنی جمع نوچه هم پیشکش بکن دم آزادیاره بر آپویه پارزرین اوهده دوه مافی هیویه به بجیانین پارزرین اوهده تکلداری مافی هیویه آخفین و دیار کرن که دوه دولت دملدست تشتیدی که وسر ملیوان بکه جشاخا اوهده یا مردین لقمان امن تکلداری مجاره اوها گود هم پارزر و هم جی همو پیکاته انجواقا دموکراتیک دوه پشکریه بدن و جبر که همو جواقا که دموکراسی حقوق و مافی مروان لی سردسته هاویردوره که آشتی و کوی لی سردست به آرمانج دکن مخابن پشتی بانگا اجالان تو پیشکتن چینه بون و گافک نه آتاویتن آشتیا دائمی با آلین وکف و دشرتین وکف ده پیکانه جبو اف شرط چه ببن دوه شرط و مرجین ایمرالی بین گوهرتن امن دازانین که دوه جه همو در دور سر راست با ریبه راپورت کلیه داینن و گود دوه بلز اف گاف بناویتن هم اموکی پارزر و هم جی همو جواک لحیویا ویکیه جشاخا او هده یاوانه ارهان چیفچی لرژی بالکشان سروان خالان اف پیواجو بسر بکه و یا نا تشتکی دنه پیواجو بگیجه کداره بلا بگیجه لی پیوسته ترکیه درباره مافی هیویه ده سر راست کرنه که قانونی بکه چه کرنا سر راست کرنه که قانونی یا لسر مافی هیویه تشتکی به مسئله دموکراتیک بونا وی ولاتی وگریداییه چیفچیلر بالکشان سرگاوین که پشتی بانگاره برا پو دوه بین آویتن اوها بداوی کرد گرتیگه تجیبونه پرسکره که نیفاز ین سیاست مداران آزادی فکری و رامانی قانون تکوشنال دیجی ترور تمکه دوه ده قانون اینفاز ده سر راست کرن بینچه کرن درباره رفشا کسان ده دوه سر راست کرنن حقوق بینچه کرن مجلس جنان آده به پی آتولیه یانده ده دست پیکرین مجلس جنان یا ده و پی پشتی جیوینا 12 نیسان یال آمده داخیانی داو گود اوی جمعه گلان و پیده لباجار نافچه و تاخان جبو سه مهان دست بخباته که برفره بکن مجلس جنان گود که اوی لگوری انجام نامه جیوینه لسر اساس پیکانینا پینگا و آشتی و جواکا دموکراتیک ده به فلسفه جنجیان آزادی کار بکن مجلس جنان چار خالن کار کرنه ریس کرن و گود لهمو باشارن که امله رخصن کرینه و کمیسیونن جنان بین آوا کرن و خورد کرن. امل دو باجاران دبستانا پارتیه یا جنان وکن. امل باجار و نافچهان آتولیهان وکن و به ایدولوژیا رزگاریا جنه و پیکانینا جنین آزاد و جواک دموکراتیک نخاش بکن. ام جمعه گلانه و شنده جبو سه مهان دست بوان خباتان بکن. آشتی و چارەسەری یکالی نابه هفسرو که تو هایدرا مرسین متین اینجا و هفسرو که میاد در آمرسین بهاتین بکتاشتیار کرن که جبو بانگ آشتی و جواکا دموکراتیکا ریبر عبدالله اوچالان جیو خبگره دوی دولت و دستلاتاری گاوان باویجن بهاتین بکتاش گود جبو پیواجو پیش بکه و دوی دولت گاوان باویجه هفجایی به سر راست کرنا قانونی هیه گلک مالبات این مهنه که هیچ جی جنازه این زاروکین خواه نزانن دوه مجارده سر راست کرنه قانونی بین کرن پیدیوی به گوهرتنه که جدی یا دستورا بینگه این هیه متین اینجا جی گوت برزو جالان گاوه که دیروکی آوید و دست خواه کر بینه که ور دوه دولت جی گاوان باوشه و دست خواه بکه بینه که ور دوه برزو جالان جهر فیزیکی و آزاد ببه داخوازمه و گل آزادی فیزیکی یا برزو جالانه دوی گرتی نخوش دمل دست بین بردن چارەسەری جگاوین یکالی چنابه دوی دولت و دستلاتاری گاوین پراتیک باویجن متین اینجا دست نشان کرد که حتی نها پینگاو یکالی دمشه و گود ام لبنده نکو همو پارتین سیاسی ریخستین جواکی و گل پشکریه بدن پیواجوی جبو پیشکتنا پیواجوی دوی دولت و دستلاتاری دمل دست گاوین پراتیک باویجن عراق نهی لکو کلو پل بکوین وارگهی افسروکاتی مجلس گل آوارگه ها بنابران شهید رستم جودی مخموره درباره زختن دستلاتاری عراق ده داخیان یک داو گد تاوی بانگاره برا پویاشو با آشتی و جواکا دموکراتیک دستلاتاری عراق سری لرین زختو زوره ده 2 سالن ناسنامهین پنامبرین وارگه نوناکن و شینین وارگه لسریان تینگرتن و وگراندن
لگل وی کار نیاسایی گلک نخوشین کرونیک هنه و نکارن درمان خواه بگرن و به ناسنامه هایی بچن نخوشخانه یان. خواندوان زانینگه ایجی 4 سالن که نایلن بچن زانینگه هان بخوینن. اف درفت جدست وان هاتیه گرتن. اف سروکاتیا مجلسا گل آوارگه هری داوی گوت هر سال جبو پنابرن لسرانسر عراق آلیکاری تین بلاف کرن. مهین زوستان سوتمنی تین بلاف کرن. لطفی همو بلگه این پیویز شیهنه به سالان عراق وی آلیکاری نادوارگه به دهان پروژه این آوورین شارداریا وارگه این لزگین هنه که دوی بینه چاره سر کرن. تبی گلک جاران لجنه این عراق هاتن و دیتن جی چاره سر ناکن. بقاسی هفته ای که عراق ریناده که کلو پل آوا کرنه بکبه ناوا وارگه. بریارا بنچاف کرنا آلیکارا شاردار بیکوزه هات داین. هات گوتن که پولیسین دولتا ترکی رو آویتن سر اودایا مقام شاردار بیکوزه فیدان گل و لگرین پیکانین. چافکانین هرمیشی دستیشان کرن که پولیسان ده چارچوبه دوسیا لیپرسینه یا شارداریا بیکوزه آلاتین کسله که جکار هاتیه دور کرن آویتن سر اودایا ویال شارداریه. ده چارچوبه ویلی پرسینه ده 12 کس به بهانه فسادی ده ایحاله ده کرنه هینا گرتینه. ماکرون دوی هاماس وره به باندور کرن و ریوبریا فلسطین به رفورم کرن. سروکومار فرانسای امانوئل ماکرون پشتی آخافتنا به تلفن یالگل سروک فلسطین محمود عباس گفت جبو چارەسەریya دو دولتان هنگاف پیوسته بناویتن. دوی هاماس وره به چکرن و به باندور کرن. دوی آوایی که ریوبریا به باور به آوا کرن و ریوبریا فلسطین به رفورم کرن. لگوری وافای هر دو سروکان دیار کرن که دوی ریوبریا فلسطین لغزای تول اولیه همو برپرسیاریان بگره سرخواه. ماکرون جی گوت فرانسا دکاره ده کنفرانسا نتوینیک بویا مها هزیران ده دولت فلسطین ناسب که اف دخویانی جالی سرک وزیر اسرائیل نتانیاهو و در دورن راستگر و راستگرن تندین فرانسا و راستی نرازی بونه که تند هات. ماکرون لهمبری وان نرازی بونان گوت هم مافی فلسطینیان یه دولت بونه و هم مافی اسرائیلیان ین اولکاری ده پارزن. گفتارن هجام منوچه پیشکش کرن دن باش. دایکا اویش زاینده رکه نزان آسرلدانکیه. ریبر آپو جنه که کوب با آلین خوین ارینی یان جی نینی لسر تفگر جنا آزاد باندور کریه جی دایکا منه. ایرو سالوگران مرنا دایکا منه. راستیه که کوب بیوست امد کردستان ده لسر بسکینن جی راستیه دایکیه. دایکی دگشتی ده راوه زاینکیه. واته هری کتوبر دناوا مده یا دایکی ولداندنا گلک زاروکان و دوماندنا نفشه خواهیم. از ده سری ده لهمبری و درکتم. مروف دکاره ببیجه برسوا هری تند من بخواه دادایکا خواه. وکه دایکه که همو مافین خوین لسر من به ولداندنا من و گریدای دردخسته پیش. من جی دگوت دوی مریشکی او چیلی کاوی دبینی. مریشک جی چیلی کاخواره چه قاسی دایک به دو جی جبو من او قاسی دایکیم. او شباندنه که گلکه چورس بوم. لیبالی من افکر. حتی من نزیگونه که دواتیا شونا کو زارو کنتین وها هبن قد نبن باشتره هر دم من آنی زمان. جبر کو اف دایکه که جریزی بوم. از جی زاروکه که جریزی بوم. زاروک وکه کو دخوازه نکاره بجی. دایک جی دخوازه خواب زاروک آخواب بدومینه. اف ناکوکیه که. دایکا اویش نزان و بپلان بوم. لیبالی لگور خواه دایکا سرهلدانه بوم. ده همان دمی ده جنه که کو زیده نکتبو کنترول ازلام. بگومان تکیلی آخویا به من را جدا بوم. از نباورم کو دایکا من بزانه بکو چه دخوازه. جبو من دهزیری کو دیبه با کارساز هندکی پریان به دست بخه جبو کو چند متر پاچ چند جلان بکره. او خواسته کن زیده خودی ناوروک نبون. تشتی کوج اولاد بخیر بحث دکر هندکی فراست نشانداناوی روشاوی دواته مادی و مانوی ده هندکی برسه دایم بوم. زاروک اکیجی دوی واتهی ده برسه ده دایکا خواه.
جبو ببکر آنجی که چا باش آدایی که خواه بالدار دبه. راستی آویجی بگیرانی هندکی وهایم. ده هر تشتی ده برواجیبون دبرده دست پیکر. گلو جهیتیان نبونا زاروکه کی وهایم. یانجی بشانسی یانجی بشانسی آوی هند بیجن اموی تشتی فربون. من نگور خواه هیج زوه لهمبری دایی که شرکی وها کر. گلو ما مروف لهمبری دایی که خواه شردکه مکر. از گلکی کم کتم روشا زاروکه کو دایی کاوی گلک جه حزدکه. دایی که زاروکاوی جه حزدکه. گلو بوی رنگی بوی نامه تاوانک بوم. یا راست یا ویا آنجامنه. هیجای مروف لسروی یکی راوسته. ام لور جپی واجوی زاروکتی تئوریه که در ناخن. لیبل پسیکولوگ دیار دکن کو تشاگرتن آج زاروکاتیه و همو پیشکتنین پشر باندور دکم. ام جی به اولنه کو افتش وهایم. او راستیه که دیروکیه. گر تکوشری آوی دمه نبویا تکوشری آپی واجوی پشر جی ندبوم. گلو از گلکی با عقل بوم. آنجی بریار گلکی گوهرتی بو کو اف تکوشری فرض کر. او جی مجاره که جهیه. دورده پیویس ناکه کو مروف رفشین گلکی تایبت این آوارته بحث بکم. او رفشه که کو ده هر تکیلین دایک و زاروکته تنجین. لیبل پیواجوین کو مدست بکریه، پیواجوه کو ناکوکی هندکی زلال دبیه. او ده تمن زوده تیویواته ام حساب خواستنی گلکی زود است بیدکن. فراسته که ویا سردستی هیه. لگور خواه ده هندک که نشوپین مالپات سردست بکه. هندک خواسته که من این آزادی هنم. از جیوان فرض بکم. که نشوپین مالپات تشتین کو او فیر بویه. تشتی کو از وکی آزادی فیر بومجی لهمبری سردستیه که گلکی پاشورو شر آزادی کو پیش دکویه. دورده خالا گرینگ باندورا باو زیده سردست نینم. مروف دکاره بالی لی بکشینم. گر دستراتیه که بهیز آب باب هبویا میسوگرد روش بحاتا گوهرتن. گر باب مالباز جهمو آلیان و بخستا بن کنتروله و او بی باندور بهشتا دیل سر منجی هندک انجام انوی چه ببونم. میناک دبکو منوی روشا بناکوک ندیتا. دبکو ناکوکی دایک و باوی درفت ددکو از دورده گاوان باویجم. باوکی بی باندور لیبل دیساجی دخوازه باوکتیا خواه یانجی ظلامتیا خواه بمشینم. ناخوازه وی تشتی به حسانی برده لیبل العالیه که دنجی جنکه که دخوازه خواه بر به پرگار دایک سالار و ببه. یانجی جنکه دایک سالار و وکه دایکه که دخوازه جه که ده مالبات ده پیدا بکم. دوی مجاره ده جی لگور خواه مجربونه که خواهیم. او براستی جی ناکوکیه که گرینگم. او ناکوکی هندکی درفتان جمن را آواده کم. دواته اگه ده پیواجون پشره ده سودگرتنا جناکوکیان جارا یکی از دوی مالباتی ده فرده بم. آنگو از لهمبری دستراتیا باو به تیگی هاکو جیره هیزا دایی که تیگوتن ناستکم. او ده مالباتی ده ریل بر بی باندوریه کی ودکم. جبر کو ریل بر ودکه از جی خواه بخواه بیجم ده تمنه که زوده دکارم آزاد نیزیک ببم. گر دایی کامن لهمبری باوی من درد که و گلو جبو چه از لهمبری هندکان در نکوم. لگور جنیندن دایی که وها هم ویرکیه ده و هم جی دهیلکو از هندکی دن سربست و لگور خواه نیزیک ببم. وکه کو مرو ببیجه دما دو هیز به هفره مجول دبن دبکو رفشا پیشکتنا هیزا سیامین ببه مجارا گوتنه. دما کو اوها به هفره مجول دبن وکه کو هاو بی باندور دهیلن هیزا سیامین آزاروکه که دکاره پیشکتنه که نشان بده. او روش میسوگر لسر مب باندور دبم. از هندکی جوی باندور دبم. روشا هی بی کو از زیده بکوم دستراتی دایک و باوجی گنگاز دکه کو از خواه ببینم و خواه هندکی دن آزاتیس بکم. گلک جاران شرکران دایک و باوی به هفره نهشتنا وی تشتیر رحتی و آرامی دمالی ده زیده جه ندا تیگه هنوکه هم بیزا دایکی و پارسنا باوی. دراستی ده تو نکاری دناوا ویده جخواره جهکی پیدا بکیم. تو نکاری لپاراستنه بگری و حسکرنه پیدا بکیم. از ده هزرم کو اف جخواه هر جوره بیریزیه لحو فرزکن. مروب نکاره باوری به وی رفشه بینم. یانج به وی رفشه خواه باوری بینایانین. بوی رنگی هیج زوه نباور کردن مالبات و لهمبری نرخین مالبات گمان به پیش دکون. جخوا پشت هاتا فهم کردن کو اف چاوا واتدار و گرینگه. جبر کو براستی جی باندورا مالبات لسر زاروکان دیار کرده. مروف دکاره دیار بکه کو هینجی گلک جوه زاروکین مالباتینه. و به مالبات را نرخین دارزینه ین مالبات را شر نکر و مزن نبون. از هینجی جبو او شاشین کو و جوان گرتیه سر راست بکم دخبتم. گر هم بینم بر چاوین خواه من او نرخین کو کوله دکه دنا خپینه دکه دز و خواه بر رنگه که گلکی سخته دخشونا مروان
چاوا زلال کریه و بوان نرخین دارزینی را چاوا هر رو شر کریه دی راستیا و یا مالبات خو هندکی دن زلال بکه. احتمالا که هون همو زاروک باش مالبات مزن بونه بلنده. از تشتکی جویره نابیجم. لبلی دناوا به شوازا مزن بونه ده آستا هری جورده گریدایی بون، کولتی، قریجی و نپخاندن هیم. هون انجام انویه به ایش که نای قبول کرن تین ناوا پارتیه. گلک جوه ده بیجن از پارتی وکه مالبات ده بینم. هون دیار دکن که تکیلین وکه ین مالبات ده نایوانگا پارتی ده دگرن. خواجی وکه زاروکه که باش مالباتا پارتی ده نرخینن. مینا کمه درد کونه هوله. گر هون پارتی وکه ریخستنا مالبات ببینن هونه ببن بلای سر پارتیه. مالبات سازیه که هوه. گر هون نرخین و سازیه به نرخین نتوی و سیاسی و تبلیه و بکن از ازیتا دورده جیان ارزان و بکت آدورده جی پارتی جی هیوی بکن او حسکرن و ریزداریا کو و دورده دیتیه بیکو کده بدن دناوا پارتی ده جی بگرن هونه ببن بلا سریان. جخوا بشک جوه بلا سریانه. جبر کو راستیا و یا مالبات دوه ده گلکی خراب نشتیه. هنجی هون نکارن جبن و روشا بلا سریان در بکون. انجامه که گرینگ آجبر دردکه و اوم. از نرخه که مزن دادم تشتی که مالبات دایه و هون مزن کرنه حتی مزن کرنه و دایی که کی. او مزن بونه که گلکی زحمته. آنگو از بیجن بلا خواده به من هر کارکی بده کرن لیبالی کار مزن کرنه زاروکه کی یا دایی که کی ندمن. مزن کرنه زاروکه کی کارکی زحمته. از نکارم دوام مرجان ده به وی رنگی تحمل مزن کرنه زاروکان بکم. بگمان از دجبری زاروکان نینم. وکه کو از پس نخوا ندم لیبالی به زاروکان را یه هری زده وکه حوالکی مجول بونه از دومینم. از دخبتم کو نزیک بونه که جبو زاروکه کی وکه زاروک نا وکه مرووکی کو یه پیش بکوه برنگه کی جوهری در باس جانه بکم. لیبالی دی ساجی روژه که الهمبری گرین و قارن زاروکان برخواد داین نگنگازه. دایی گلک بالکش لبرخواددن. بگمان او برخوادان وان دخینه و محفتکه. او پاشتماینا دایکان هندکی جی جروی وان زاروکانه. او ناکوکین گلکی جدانه و مروف دکاره گلکی جدا بگرده است. آنگو دنوا راستیا کرده شواز مزنبونا ده مالباته ده ریل بر انجام گلکی گران وده که. هون چه خاصی به ناز و دروی کده هاتنه مزن کرن؟ رخمی کو مالبات فقیر جیبون وان هون وکه پاشه اکی مزن کرن. او ناکوکیا مزنه بسکره که مزنه. جخوا زاروک هر دم بگوتنین کوره من مزن دبه پاشه. تین مزن کرن. ده انجام ویده جی هون وکه جنرال اکی سخته کو قد کد ندایه لبرانبری مد سکنن. او انجام که شواز مزن کرنا ویه. هون وصا فیر کرنه. گوتنه زاروک من هری باشه. هری خوشکه هری یه پاشایه. به هون قد کده بدن جکیلکا پیشکتنه که به هولدانه که تئوریک و پراتیک آد جوار درباس نبونه و او پایه لایقی خواه دیتناوه ملیتانی لایقی خواه دیتناوه به شواز مزنبوناوه و گریداییه. باشبونه که من از تبلی شوازه که وها مزنبونه نبوم. من به شانسی یانج به شانسی مزنبونه که وها نجیا. تیبه واته کو رفشا من آناکوک دناوا مالبات ده و گلکی زو در کتنا و ناکوکی لسر پیشکتن پشر چیبونه باندوره که دیار کرکریه. او گمانین کو من جوه سازیه دکرن هش کو از لهمبری کهونه شوپیان پاراستنان و پشدایی ناوان و خواه لسر پیان هشتنه جی گمانان بکم. جخواه هر کس دبیجه دی باوی وی یان جی دایی کاوی چاوان به پاریزه و وسا مزنده بن. بیکو خواه بس پیره دایک آنجی باوی خواه نگنگازه کو زاروکک مزن ببم. لیبالی برنگی کو مجیایه ما افتش زو دیتن و امگلکی زو قطبون. او جی جبو سر بخوابونا ما یا پشره پشکریه که مزن دادم. جبو فهم کرنا ما ناکوکین د جواکی دنه لگوری نرخین مالباته لگوری نرخین نتوی و جواکی زراف نیزیک بونا ما درفه دادم. من جبو و هیجی زوه و کری هدهلم. پیوست از این کار نکیم که وان از پاراستمم. پیوست از ویجی ببیر بینم دبکو از ببا ما زاروک کو سوتیه خود تابینه جیم. دایی کامن لگور ناکوکین خواه بر به شروانتیه که و چوینه ده گلکی بباندور بوم. حتی از دکارم ببیجم تربیه یا هری مازن نجور گرد. آنگو من ده هلوستین دایی که خواه ده او تجدید. گر تو به دجمنین خواه مجول نبی تو نکاری نام بخوی یا جی تجاری نکاری بجیم. دبکو اف تایبتمندیه که گرینگ آب پروردهیم. جبر کو دایی کامن لهمبری اوی کو ویل لگوری و خود دجمن دزانی تیکو شربو. میناک ده ماکو زاروگه که سیله که لمن بدابا و من طولا خواه نستانده با و از حاطبا ما و از دقوتاندم و دگود توی هری تقص توی جی برسوی بدیم.
از شرکو من به هندک زاروکان را کریه تینم بیراخوام او پفچون میسوگر به فرض کرنا و چه دبون گرج من را بمایا دما کو زاروکان لمن ددان از بگریا بما او بقریاما من ده بخواستا کو من بپارزن من ج دایک آنجی ج باوی خوره گوتبا بچه دو تولا من هل بگیرم جخوا من وساجی دکر روش همو زاروکان وهایم آنگو دما کو لیدان خوارن او زرارک گیشت وان دگرین دبازن دست بکی دچین گل باوین خواه پشت دایکا خواه هم بیز دکن دخوازن برسوه که وسا بدن داین دور ده برسوه که وسا نمجارا گوتنه بوم ده گوتن او جی زاروکه تو جی زاروکی تو یه بچی برسوه بدیم ده بکو اف شوازه که راست اب پرورده به جعالیه که دم وجی دایکا من بخوادی این وان زاروکان را شرد کر ده گوت گر زاروکه دوها کربه از جوها دکم لبله به مجی ددا کرن دایکا من به من هسته که وها دا قازنج کرن بخوا سپارتنا من و هر دم جمن پشکری گرتنه و آلیکاری دیتنه و وصا بگیرینی و به تایبت وحانی زیگبونه و تو نکاری بجیم تقص بیوسته برسه وکت هبم گلکی هو بجی وکت هولدانکی یانجی هسته که مازم بونیم آلی باوی دشرده خودی هزه نبوم آلی دایی که زیدتر خودی هز بوم لآلی باو جی شرکریه که بوم لبل آلی دایی که هین دیار کرده بوم اف تایبتمندیه که دما جینه تکو شر بوینم دایکا من زیده ما ندا پرچخاندنه جبر کو دوان شهرین بوان زاروکان را دبا کو ام بهاتنا پرچخاندن زاروکین لهمبر بهتر بهیز بون و هجمارا زیده تر بوم دور ده هزا خواه پاراستنی هبوم شرکی خواه پاراستنی یه دجوار دهاته داین آنگو افتش دداهیز کرن از او ساستوی خواه ناتوینم از شرکی مزم بکم از قیامت را بکم دگون دجی دایکا من آهری نافدار بوم توفانه که سرهلدانه بوم دقیجاندنه ده د دوجندایی ده کسک سر نبوم زلام به جن به کی ده بلا به بهتر زوشو سر آنگو کسایت که بالکش بوم هندکی جیج عالی پاراستنه و ما به هفره هندک تش پار بکرن ناخواه ده بکو ام ببانا یکی لواز جیم وکه او ده بیجن گنگاز بوکو از بباما زاروک اکی لواز کو ستوی خواه جهر تشتی را ده تاوینم دوی واته ده پیویست مروف نرخوی تقدیر بکم در ویوی تشتکی گو بدنمه تنبوم پشتی کو پیواجو دبستان دست بکر تشتکی کو از جدایی که فیر ببم نمابوم او پیواجو که قدبونه بو او ده بدومیانا گلو جدایی کن قدبون چه قاسی راسته او زاروکی میناک این دایی کن خواه دما درفت و پرین وان چه دبن گشتی دیاریان جدایی که خواه را دکرن من سری لربازه که وسا ندا دراستی ده پرین من جهبون رخمی که من هندک پره قزنج دکر جی از نه هزرین کو جبو خزمین خواه جبو دایی که خواه دیاریان بکرم دبکو وان افتش باش ندیت بن دبکو از دوی مجاره ده به اینکاری نیزده بوم لبلی لگور من پیویس بو کو اولاد بون جدا بویا لگر کو از وکه کوره کو وان دخواست نبوم ده من ده لگر نابوینا کوره کی باش ایهن جداتر هبوم از تجاران به دیارین ارزان و نیزی که تکیلین دوستانی نبوم از هینجی وسامم من جبو و دیار کرکا از چه قاسی به حوالتی و گریدایمم ده تمن زود چه قاسی لگروانه که مازن ای حوالتی زاروکان بوم جبو کو از بوان ربم من چه قاسی حوالده دا حتی جبو حوالتین وسا آوا بکم هیزه که چوا مازن من بدست خست من دید کو او به دیارین ارزان و چنابه و دراستی ده من دجرباند که او دیاریا ارزان چیه من هندک تشتین کو بالی بکشنیم نشانده دام او زیده بالکش ندبون جبو پیشکتنا تکیلین خودی هیز و آواکرنا حوالتین خودی هیز درفت نددان جبو ویجی هند تمنین پچوک ده از رین جدا ین گریدان امروان هزریم از خبتیم کو رین مازنبونا گریدانیا مالپات ین گوهرتی به هزرم برنامه نووژین
دم باش گودارن هجا جاره که دم به برنامه نووژین ام بوارنه میوان خلک مایه ایروژی جی فرماندارن یه پیجه هوال ستیک زار و سه هوال هم بخیر هاتن صاحب هوال هم دخوازن درباره پیشکتنین که دوی پیواجی ما ایان هادا لباکور جلات سوریه و سوریه ده دقاومن بوارن نقاش بکن هر وها ببونه سربگرا دامزراندن یه پیجه و ام دخوازن شریک و نهاد مشاندن لبنده و تشرینه که وجیه خواهی تدگردی بوارن نقاش بکن دسری دا ام دامزراندن لیه پیجه دسری دا سروک آپو پیروز دکن و هموش شهیدن شورش کدوه برخدانیه که ایشته ام پیگنه و آستایی رو ام پیروز دکن بجنه خواه بری وانا دا تاوینن یعنی وکی کومشی دزانن و همو گردون جی دزانه اف بیوجه کنها تیمشاندن برجا و دیاره یعنی مثلا سیستم و نظام البحث هاد گوهرتن یعنی حتی شهاد شونه دوی درگه دا مثلا قدر اکتشت هاتن گوهرتن بیوجه که نخواه دعوا کرن دوی آلی دا امکانن بیجن یعنی رغمی که او قصد دنیا زانه جی رولا یه پجه بو چه و بو کدره و گشته چه آسته اما مثلا هنده ام بیجن یعنی او سیستم باوک سالاری نه هاتی گوهردنه چما نه هاتی گوهردنه اگر ایرو باتا گوهردن او دانازین دستور حتشه ویتی دا دیار ببا اما او ذهنیت اول نه هاتی گوهردنه جبر ویجی رولا جن دیسا او مسیونا جن ندانی که ادبی آلده مثلا ام بیجن یعنی امکان مینا که پر برچاف جی بدن ایرو اف شورش روژاوا کب دست جنه هاتا وا کرن او برهمه کدان قزنج کرن بریا و اولن شهید بریا و پیشن گرمه کجمر ریا آزادی بکرن اما لکهلک و مثلا او ذهنیتا هنته مشاندنه او جی دیار دکه که مثلا نخوازن که رولا جنه بدنه که نخوازن یعنی ده آلی دموکراتیک دا جیان بکن نتاوه که دموکراتیک آوا بکن بله اول دگلک ارتشان داد بکو جن تیدا جی خود گرن لیه پجه آوابونه یه پجه تشتکی پر جدا بو آوابونه یه پجه ده رفن پاراستنه ده دواره لشکری ده دواره بیردوزی رخصمی ده جداهی خواه پر زده هبو یه پجه دناب خود خوچاب رخصن دیگه یعنی ام بخوا دناب خود ده آلی عسکری دا به ده آلی ایدئولوژی دا به یعنی اصلا من دیاره فلسفه من دیاره برچاوه چما دیارو برچاوه همو گردون زانه ده آلی شر دا مثلا اگر که ام پیشنگتی جهوال که لکه خوره نکه اگر ام پیشنگتی نکه احتماله که مازن هی مثلا او سروری سیستم باوک سالاری دیسا دوباره وگره اجبر و مثلا سروک آپو او ریا دا پیشیامه ریا آزادی ریا پیشنگتی دا پیشیامه که ایران سروری که دمشن یعنی و ده همان دمه دا جی مثلا پیواجوی مثلا دما که تو در دور خواهم میزه بکی اگر کتی تکوشینه که راست خوره نمشینی دناغه نکاری بگیری جوهر جنه یعنی جبر که جوهر جنه جوهر که پر پیروزه اگر که اموی پیروز بونه در نخنه حوله و را نخنه برچا نای دیتن ادبر ویدا آستایه پیشی دور دا دیاره ده آلی مثلا ریخستنی دا ده آلی پرورده کرنه دا ده آلی جیانه دا ده هر واری دا یعنی آوابونه ما دیاره اگر که ایرو جا ام گشنه و آسته که همو گردونجی وکی یه پیجه بناف دکی و ناس دکی آلا من را دکی دیمک مثلا دوی درکه دا تشتکی گرینگ هایی یعنی جبر که مثلا ام دخوازن خسری خواه اعلان کریمه ام دخوازن لگوری وی جیانه که راست جیان بکن جیان آزادیه او جیان ما آزادیه جی به تکوشین ما وگریده اگر که ام تکوشینه که خورتی رو ندنم مشاندن ام لبرانبری خواه ام راست نیز نبن جوهری خواه در نخنه پیش و دمه ام نکارن بیجی مثلا او نتاو دموکراتیک جی آواده بی و دمه جی یعنی کس نکاره اعترافی جی به یه پجی ناکه لسروی اساسی مثلا رولا یه پجی پر گرینگه به تایبت جی مثلا ده شورش روژاواده باکو روژراپ سوریه ده مثلا دیار بو ام دکارن مینا که برچاف جی بده مثلا ده شهر کوباین ده حوالا آرین میرکان حوال ریوان ده شهر عفرینه ده حوال بارین حوال هفستا پر مینا که برچاف هنه یعنی که حوالا و حوال همه پیشه که خواه کرنه بمبه و پیشه دشمن ساکنین یعنی و ده همان دمه ده اف شهر کنها بنداوه تشرینه دمشه مثلا حوال روناهی یکتا حوال دیلان شورش حوال
دستان هوار آواشین عفرین مثلا و هوال نجی یعنی تکشنه که بی هم پادانه مشاندن رول مسیون وان داد دیار کرن مثلا که جن چیه جن اراده که چاوایه مثلا دما که وی شری دهات مشاندن چطا نویر بون نیز ببونه دمالی زلغتن حوالی جن دبیستن او قطرسک دکت دلوان ندکار نیز ببون چما جبر که جنه جبر که اراده جن آرتاق فهم کرنه ایدنا خواه گیهان نوی آسه که هر کس حساب جوی جنه بکه دوی آلی دا تدنیری مثلا لسروی اساسی جی آلی دیده همو گردون به پیشنگتی حسیه جبر و همو کس جی پرانی دستک دادن اگر که راستی ما نل برجابه بلکه کسی که اعترافی جی رو نکرد اما که ای رو اعترافی کرن بریه و حوالن کمون ناوی وان جی گوتنی و حوال هانا کم ناوی وان نگوتنی جی که بحضار این هانا یعنی هەواڵ تێزانین vê pêvajiyê dawî jî ev nêzî çar mehin li bendava Tişrînê, Qereqozax û Dêrhefrê şerekî pir dijwar tê meşandin. Heval berxwedaniyekî de ciyê xwe digirin, berxwedaniyekî êdî bûye destan, êdî destanekî di destan nayê nivîsandin di wê berxwedaniyê de bi hezaran hevalên wê derê destanan dinivîsînin rastî jî berxwedaniyekî pir dîrokî ye û hemû cîhan jî çavê xwe li wê derê ne. واجی جی خود دوی برخوردانی دگرتیه هم دخواستم بزابن و چه خواست دوی داره ما برخوردانی دوی داره به چه آوایی دهات نشاندن هوایی کی چه آوایی داره هبو یعنی دوی آلی ده مثلا من هاجی مینا که قدرک حوالان دان من دور ده بحثی بینده و تشل نجی کر که چه ده چه آوه نیزده بن یعنی ما بخواجی یعنی وک شروانه که یه پجه و وک فرماندار جی هم بخواجی تبلیبون دوی آلی ده مثلا ما بخواجم کتنا نافشر تشتی مبچاوی خادیتی و تشتی کمتی دا جیان کری هبون یعنی وکی تا گوتی جی مثلا اویه به پرتوکه که دیا نانی نفساندن جبر که راستیه که هات جیان کرن دما که راستی هات جیان کرن و چاقه مثلا تا چه قصا بنویسینی جی او پینوسو دفتر تیره ناکن پرتوک تیره ناکن که جوهره و بنویسینن او رحیانه که فدایینه که شهید کتنی نانویسینه این چه قصابی نیستنه تیره ناکه دوی آلی ده مثلا ما بخواجی جی خواهی داگر من چه قصالوی داره من؟ ام بخواه 3 ماهاتی دامان یعنی دو حس 3 ماهی دست پی که دا به وجوه که گران بو براستی جی چما گران بو جبر که مثلا همو تشت کتا ناب هفته چتا ترسیان اما لکهلک به من نکاربون برخودانی اما اراده اما مثلا کداما کد منها گوجیم کداما کد دنگی حوالی جنده بیستن برخودانی وان دیدن یعنی صرافقتی دی بود سکارم مینا که گیش بده مثلا جاره که ام چاتشمی دابون حوالی که جن و چتا هاتن قارشی هفته حوالی جن دندر مانگیده چتل دروایه هنگی ترسیار حوالی جن وصا میزه کرد سلاح خو آبی تو پش در رویا مثلا اویا بخوشی یعنی اراده جنا آزاد دیار دکه او برخودانی فرح فضایی دیار دکه مثلا جبو و ساجی ام بیجر یعنی پر مینه که جدا جهنه مثلا دوی در که دا دما که ام دکت نه چاتشمه مثلا او اینا اراده وان تنبو بزور دهاتن مثلا دهاتن چه دکرن دزی دکرن یان ده مثلا جبو که خوبی بدن جیان کرن ارزاق دبرن تش مشتی وسط تشتی بالا را مجلد بون یعنی انسان عیبه دکو نابع عسکرتی جی لوان چطا بکه یعنی جبر کن نه عسکر بون مثلا دوام اداری بون به عربی جی را دبیجن دوام اداری یعنی دهاتن دو چون ایواره ایوانا جی مثلا هر اراده سیز بون اراده سیزی آوان نه نورمال بود اراده آوان نین بود برخودانی آوان نین بود دما که یک جوان دمر مثلا پسیکولوژی آوان بنگوی هر دکت دما که مثلا درونه که مراد بود بنگوی هر دکتن یان ده مثلا که پس دنگی سلاح کمی گراند بیستن ده آلی مثلا دوشکابه یان ده مثلا سلاحی می بکسی وانابن مثلا زرافقاتی ده بون نظام بخوا کداره کن یعنی افجی دیار دکی مثلا او برخودانی ما او رحمه او اراده ما وایجی هیچ که مثلا و بنداوا به بنداوا تشرینه مثلا فرماندار ما ساری عفرین جیگو گو من ناوی بنداوا کری بنداوا شهیدانه اجبار که مثلا او رح فداینه کلور هاتی مشاندن هیچ که و ام بگن روژا خواه ایرو
دکیلک ویدا جی مثلا حواله ما قدرک جی شهید کتن ام که مثلا او ناجی هیچتن که ریا می رو آزادی رونی کرن جمعه جاره کدنی گوتن هوا ریا و او ریا راست دیشانی مدان هیچتن مثلا که ام لسر اراده و رحوان حوالانا ام کانبن جیانا خواب بردوام کن گاوه که ده هم مسترو طول هردان باویجن یعنی مثلا شهر روز آوادا بگیشته جی و بطایبت جی از صدا تشرینه بنداغ شهیدان جبو ما و بو ام بیجن یعنی بو کلک دهندر دجمن دا نه اوش برکو برخدانی آوردا مشاندنی کس نگاره بحثی بکه مثلا چهتا پردر سونک بون سماعو کدهاتن يعني دبن نافي ديمقراطيك وسوريا ديمقراطيك ده يعني برتشتين جدا هبون يعني تعددت يعني اما لك نقاربو الناس ببن فيجا دهندر وانا تولدانا كمازن شي اما يعني تشتكي فالا بو سربن جاي كي فالا بو يعني هاتنا يعني تولي راستي اخ كردستانيه روجاوای كردستانيه اگر کو ام پاراستن نکن کس نکاره بکه مثلا حتی شیجی دوی آلی دا مثلا رول مسیانو خواه نلیست و همجی چما نلیست و اراده جنجی ندید اگر کو براسته جی او ذهنیت خواه بابک سالاری بگویه را و ایرو دو بنده و تشنه دا میناک جوخارو بگرتانا و ما فی جنه دا جواکه دا راست بدایه کی مثلا اویه باندوری خواه لجنه جواکه جی دکه ولی مخواست از در کارم وی اوسا شیرو بکم لکلکی برخودانی شروان جی گلمه جه همو باجار روژاوا بر خودان بنده و تشنه جبو لکلک شروانان لکلک زاروکن خواه تکوشین بکن لبر خواه بدن اف حیان ها جی بردامه هون برخودانی گل جبو خواه چواد دنرخینه يعني جبو برخودانی اگر براسته جي دمك سروكتي دبي شر جل شورشگري او رحا ايرو دبندا واتشني دا دياره دركتي بيشه مثلا دما دسبيكي كو گل هات او جوش و مورال و هيجان كو دگو عمل پیش شروان خانه بيجي قصد بيجي يبهجي مثلا دفي دركي دا يعني او مورال او معنويات ما دهابلن تركرن هيشتن كو ام مثلا گاوه يعني شنو خاله نسكن گاوه مازن باويجن او رحه دايك فداي مثلا كودغوتن ام ناترسن ام نج بالا فري تركا ترسن نا اي چتا ترسن کی چته براوره عمل کلک زارو که خوابنه کلک کچ خورده خوابنه مثلا وايجي هيشت کو مثلا او رحه اراده ما هند ها بيتر بي مثلا دايك که جمع بريندار بو اما خانه دا دیار کرد روژا دیتر گدام حوالا دیت او یه برای خسته گو از نارم گو جبو ما اف برینداریه نتشتکه اوقا برخودانی هات مشاندن اوقا کچو خورته ما شهید کردن از هرم لخسته چی بکمه مثلا اف رحا دایکا فدایی دیار کرد وکی دایکا عقیده مثلا او رحه دایکه عقیده هیرو دایکه مهد روژا آواده و دایکه طایبه جید بنده و تشرینه دا دیار کردن براستشی او باوه ما او خوشکو برای ما مثلا گله ما که هاتی ویدر که به هیچ که او رحه گله شر گله شورشگری وره آقا کرن و وی گله جی به طایبت مثلا جبو سما او ترسه که پر مزنده آقا کرن به تلیلیان وان دما که مثلا سر بافلان و سر میکروفون تلیلی دکرن دما سلوگان گازی دکرن او چطانا زرافقتی دبون جبر که مثلا ده ترسیان زانه بون یعنی گل و شروان گشتی به هف درانه یکن تفرق و جدایی نوبر ما دا تنه مثلا امیرو ویتا گوشنه گش بو گل خود کنه گش بو پیش روشه که آزاد جبو جیانه که دموقراتیک مثلا به آلی گله می عرب ده آلی گله می کرد آلی می ارمنی سوریانی که چه دبه چه نتاوت ببرابه امیرو براتیه گلاد دنه آقا که مثل براتیه گلاد دمشنه یعنی وانا هیچ که براستشی یعنی دیروکه که به هم پاور نفساندن مثلا هر تم ما دگو شر گله شورشگری اما ایرود برد داواتش نده خدا دیار کرد و اثبات بکه يعني قالوا شروان يكن فرق نابري وان داتنه وانا جبو ما تاكوشين دكنه ام جبو وان تاكوشين دكنه يعني دكار مصابخ اول هری داوی هم بخواز بن
دمكون جبهه دبون بيد آنك خواه آنجي هاولين كل قلبمون وجهان آستا شهادتي وبحثي من هاولا بكن آنجي بيد آنك خواه بكن كرم كلام واقف سرتكن. يعني براسي أصدقائم بيجن مثلا هاول ما قدرك شهيد كاتن مثلا هاول ديلان شورش هبو هاول ديلان شورش هاول كجوان بو هاول كمش عفريني بو مثلا هاول ديلان بريحة خوي جوانتي تبلي في شري بو دا آلي سكن دا آلي تبلي بون دا آلي جوش ومرال هاول دا مثلا از هاول قدرك يا عبد الرحمن اما روجه كيجي مثلا او مرال و معنویات اوه کم ندبون هاول دیلان براستیجی مشخار مینک دکرد حین آجی یعنی ازل سر شوپاوی بمشمه هاول دیلان یعنی کسایتا که چاو بو کسایتا که هم دکارن بیجن ملیتان بو کسایتا که آبویی بو دا آلی رح دا آلی فکر دا آلی سکن دا آلی جیانه دا هر آلی دا هاول دیلان مینک بو که لکوی هاول تکوشر عفرن جی هبو مثلا هاول تکوشر جی یعنی اسکارم بیجم مثلا اول مثلا خورده که آزاد بو او جی جوان بو برح جوان دمه تبلی بی شری بو دوی درکه دا جی مثلا هر دا اول جی کشنه واسطا شهادته او حوالنا جبو ما بو خطا سرکفتنه سرفرازیه بایی جی هیچ که او شر ما یکن ها دمشه ده ها بلندتر ببه ده آلی معنویه ده آلی مورال ده وانا هشت كوريا ما آزاد ببه مثلا ايميل نتاوي عرب دا جي هبو مثلا هاول بشار بو هاول عزو بو هاول حسكاوي مثلا وانا هاول پر هبون يعني هنو ناوي وان دبو نادم جي مثلا ما قدرك هاول يكون ها جيشنا اصلا سركفتنا اصلا شهادته يعني ما وان راجيان كر هاولن براستشي يعني كوتش خارا هيز دگرتن هیز براستی هیز جان ابن امکان وصل بن الخنج بوا هوال باز بیتم با خیل خوش آره آره عگیلی گل واره باز بیتم با خیل خوش آره آره عگیلی گل واره فی شنگال زور داره لمه کردا بر آره فی شنگال زور داره لمه کردا بر آره بهاره و که آره صلب صلب مرجن جمه قال برهم صلب صلب مرجن جمه قال لبه قولو قال ركن هدن قال لبه قولو قال ركن هدن قال برهم صلب
خلاص کن ولات کامنامو بکس خلاص کرد و کسر من بس دنگت با حضورا کرد ولات بهنو نفس گل من تو هم بسر درد و کسر من بس اشواق خلاص کرد درد و کسر من بس دنگت با حضورا کرد ولات بهنو نفس گل من تو هم بسر درد و کسر من بس مدگرین ولات عشق و هوس جفوسم مدگرین ولات عشق و هوس
Yekitiyi pek bilin derdu keserim bes her çarali yan rabın besse zindanu kafes Ömejinem azadım derdu keserim bes Yekitiyi pek bilin derdu keserim bes her çarali yan rabın besse zindanu kafes Bebejin hem azadin derdu keserim bes
گاگران آمده لیدکم بون پاک روانن آمده سینان آمد و شیانه آمده بدرانه لهر جنگی آمده نومان آمد و شیانه آمده بدرانه لهر جنگی آمده آمده هر دم قادا مردایی لولینا هستن که دادای گایی آمده هر دم قادا مردایی لولینا هستن که دادای گایی تنه آمده قلبش داله هنگین تنه آمده آن دو که درشین تشنا تنه آمده قلبش داله هنگین تنه آمده گلها سوری بر خودانه آمده جیاگرلی فرمان داره آمده گلها سوری بر خودانه آمده بانو جان فرمان داره آمده آمده هر دم قادا مردایی لولینا هستن که دادای گایی آمده هر دم قادا مردایی لولینا هستن که دادای گایی چندی نازیر بری دلدارا خاکا کردی ایرا رادیوی دنجی گلا ئەم کاتتان باش بیسەرانی هێژان لا ڕادیۆ دەنگی گەلەوە با یارمەتی هاوکارانم کەشتی هەواڵەکانی ئەم کاتژمێرەتان پێشکەش دەکەم. ئەمڕۆ پارێزەرانی ڕێبەری گەلی کورد عەبدوڵڵا ئۆجەلان با مەبەستی ئەنجامدانی دیدار داواکاریکی نوێیان پێشکەش بە داواکاری گشتی بۆرسا و زیندانی ئیمراڵی کرد. هەریەکە لە ئیبراهیم بیلمەس چەنگیز وێرەکلی سوزان ئاکیپا و ئیمران ئەمەکچی لە پارێزەرانی نووسینگەی یاسایی سەدا بۆ ئەوەی بتوانن دیدار لەگەڵ ڕێبەری گەلی کورد ئەنجام بدەن سەردانی هەریەکە لە داواکاری گشتی کۆماری بۆرسا و بەڕێوەبەرایەتی زیندانی ئیمراڵیان کرد. لە هەمان کاتیشدا پارێزەران داوایان کرد دیدار لەگەڵ زیندانیانی دیکەی ئیمراڵی وەک عومەر خەیری کۆنار حەمڵی یەڵدەرم و وەیسی ئاکتاش ئەنجام بدەن. کەجەکە پەیامێکی بابۆنەی جەژنی چوارشەمبا سووری گەلی ئیزەدی بڵاو کردەوە و ڕێگەیان بەهێزترین وەڵام لا دژی قڕکردن بێگومان هۆشمەندی دیموکراتیکە تێکۆشان لە نێو یەکێتیدا و هەمیشەیکردنی ئیداری خۆبەڕێوەبەریە با بنیاتنانی کۆمەڵگەی دیموکراتیک کۆمیتەی گەل و باوەڕیەکانی کۆماجیڤاکین کوردستان کەجەکە بابۆنەی جەژنی چوارشەمبە سووری ئیزەدیەکانەوە پەیامێکی پیرۆزبایی بڵاو کردەوە و لە ڕاگەیاندراوەکەی داماژەی بەوە کردووە بانگەوازی دەکەین وەک
وەک گەل جەژنی چوارشەممە سووری بکات تا هۆکاری تێگەیشتنی دروستی پرۆسەی ئێستا. بانگەوازی دەکەین ئەم بەها کۆمەڵایەتیانە لەسەر هێڵی وڵات پارێزی و بە هۆشمەندی ئاپۆیی پەرە پێ بدەن، ڕێخستنی نەتەوەی دیموکراتیک و کاری بنیاتنانی کۆمەڵگەی دیموکراتیک دەست پێ بکەن و زەمینەی ئەمە بڕەخسێنن. هەروەها کۆنگرەی کۆمەڵگە دیموکراتیکەکانی ئەوروپا کە جەدەکە ئەوروپا بە پەیامێک جەژنی سەرەتای نیسان چوارشەممە سووری پیرۆز کرد و داوای دانان با ستاتۆی شنگالی کرد. لە پەیامەکەی کەجەدەکە هیوا و چاوەڕوانی ئاشتی ستاتۆ و ئازادی بۆ کۆمەڵگەی ئیزەدی خوازراوە و هاتووە ئیزەدی کە دێرینترین باوەڕداری و چەندی ڕۆژهەڵاتی ناوینە لە مێژوودا ڕوبەڕووی چەندین کۆمەڵکوژی و فەرمان بووتەوە. لەم ڕۆژدا هەڕەشەکان لەسەر باوەڕ هەبوونی نەتەوەی و چەندی کوردانی زەدی درێژەی هەیە و حکوومەتی عێراقی لەم مانگە پیرۆزەدا درێژە بە هەڕەشەکانی دەدات لە سەرگەلی ئیزەدی. لە پەیامەکەدا ئاماژە بە هەڕەشەکانی دەوڵەتی تورک لەسەر شنگال کراوە و بانگەوازی بۆ پاراستنی چەند و ئاینی ئیزەدیەکان کراوە. لە هۆڵی پرسەکانی جوودی لە ناوچەی جزیرە لەلایەن بنەماڵەکەیەوە بۆ گەریلای هەپەگە عەبدوڕەحمان ئەرزەن بە ناسناوی گابار بۆتان کە لە 4 شوباتی 2025 لە هەرێمی زاب لە شەڕدا شەهید بوو پرسەدانرا، بەڵام دواتر پۆلیس ڕێگری لە دانانی پرسە کرد. هەرچەندە پۆلیس پێشتر مۆڵەتی دانانی پرسەی گەریلا گابار بۆتانی دابوو، بەڵام دواتر پۆلیس با ئۆتۆمۆبیلی زرێپۆشەوە گەیشتە پێش هۆڵی پرسەکە و بنەماڵی شەهید گاباری لا هۆڵی پرسەکە دوورخستەوە. دوای ڕێگریەکان بنەماڵی شەهید گابار ویستیان لا مزگەوتی ناوچەکە پرسەکەیان دانێن، بەڵام پۆلیس ڕێگەی بەمەش نەدا. دوای 23 ساڵ لە دەسەڵاتداری ئەکەپا بۆ ئەوەی نەورۆز بکرێ با پشووی فەرمی ڕەشنووسێکی یاسایی پێشکەشی پەرلەمان کرد. پەرلەمانتاری ئەستەمبۆلی ئەکەپا سەرکان بایرام ڕایگەیاند ڕەشنووسێکی یاساییان پێشکەشی پەرلەمان کردو بۆ ئەوەی 21 ئادار جێژنی نەورۆز ببێتە پشووی فەرمی. پێشتر لە ساڵانی 2008دا مەهەپە و لە ساڵی 2009دا جەهەپە و لە نێوان ساڵانی 2002 و 2023دا پێشنیاری هاوشێوە لەلایەن پەرلەمانتارانەوە پێشکەش کرابوو، بەڵام هیچ لا پێشنیارەکان نەخنانە بەرنامەیەکاری پەرلەمانەوە و ڕەتکرانەوە. کۆتاجار پەرلەمانتاریوانی دەم پارتی گۆڵچان کاچماز لەم ساڵدا ڕەشنووسێکی پێشکەش بە پەرلەمان کرده بوو بۆ ئەوەی ڕۆژی نەورۆز ببێتە پشووی فەرمی. هاوسەرۆکایەتی ئەنجومەنی گەلی دیموکراتیکی کەمپی پەنابەرانی شەهید ڕۆستەم جوودی لا مەخمور دەربارەی فشارەکانی حکوومەتی عێراق لەسەر کەمپەکە ڕاگەیاندراوێکی نووسراوی بڵاو کردەوە و دەستنیشانی کرد حکوومەتی عێراقی لە بری چارەسەرکردنی کێشەکانیان بە پێچەوانەوە بۆ ڕێکارانەی کە گرتوویەتیە بەر کێشای کەمپەکە قوڵتر کردوێتەوە. لا بەردەوامی ڕاگەیاندراوەکەدا دیاری کراوە فشارەکانی سەر کەمپەکە لەگەڵ کۆبوونەوەی ئەم دوایە نێوان عێراق و تورکیا زیاتر بووە و دەڵێن وێڕای بانگەوازی ڕێبەرۆجەلان بۆ ئاشتی و کۆمەڵگەی دیموکراتیک دیدارەکانی نێوان دەوڵەتی تورک و عێراق هیچ خزمەتێک با چارەسەری سیاسی ناکات و بە پێچەوانەوە بۆ ڕازیکردنی یەکتر فشارەکانیان لەسەر کەمپەکە زیاد کردووە و حکوومەتی عێراق بە هیچ شێوەیەک نییە کێشەی تەندروستی پەروەردە ژێرخان و ئیداری و یاسایەکان چارەسەر بکە. هەردووها ئەنجومەنەکە سەرنجی خستوتە سەر دۆخی خوێندکارانی زانکۆ و تویتی 4 ساڵە ڕێگە نادرێت خوێندکارانی کەمپەکە بچنە زانکۆ بخوێن و ئەم دەرفەتەیان لێوەرگیراوەتەوە. هەروەها ئاماژە بۆش کراوە هەموو ساڵێک بۆ پەنابەران لا سەرانسەری عێراق هاوکاری و سوتەمەنی دابش دەکرێت و ساڵانەکە عێراق هاوکاری ئەم کەمپە ناکات. ڕاشیان گەیاندووە کە دەیان پرۆژەی ئاو و ڕێگەی شارەوانی کەمپەکە هەیە کە دەبێت چارەسەر بکرێن، بەڵام چەندین جار لێژنەی حکوومەتی عێراق هاتوون و چارەسەریان نەکردووە. هەروە ئەنجومەنی گەل لە کۆتاییدا ئاماژەی بەوە کردووە کە عێراق نزیکەی هەفتەیەکە ڕێگە نادات کەلوپەلی ئاوادانکردنەوە و بیناسازی بچێتە نێو کەمپەکەوە.
لا چوارچێوەی چالاکیەکان بۆ 37 ساڵەی تاوانی ئەنفال ئەمڕۆ لا زانکۆی گەرمیان لا شارۆچکەی کەلاری ناوەندی ئیدارەی گەرمیان سەنتەری جێنۆسایدی زانکۆی گەرمیان لا دووەم ڕۆژی دیداری ساڵانی ئەنفالدا دیدارێکی ساز کرد و پێشەنگایەکی وێنەکێشان و بەڵگە فیلمێکیش نمایشکران و دواتر پانێلێک ئەنجامدرا. لا پێشەنگاکە وێنەی قوربانیانی شاڵاوی ئەنفال و وێنەی ئێسک و پروسکی قوربانیان لا نوگرە سلمان نمایشکرا. خالد سولەیمان نووسەر و چالاکوانی ژینگە و سمکۆ سابر نووسەر و چالاکوانی جێنۆساید و هەروەها ئومید بەرزان مامۆستای زمان لا زانکۆی گەرمیان وتاریان پێشکەش کرد. هەر ئەمڕۆ لا مونومنتی ئەنفال لا شارۆچکەی چەمچەماڵی پارێزگای سلێمانی لا چوارچێوەی هەفتەی مەراسمی 37مین ساڵیادی ئەنفال کۆڕێکی ناساندن و بڵاوکردنەوە بۆ پەرتووکی هەواڵی ئۆپەراسیۆنی ئەنفال لا ڕۆژنامە و بەڵگەنامەکانی حکوومەتی عێراق بانووسینی دکتۆر فەرهاد عەبدولعەزیز ئەنجامدرا. ئەم پەرتووکە توێژینەوەیەکی زانستیە لەبارەی پرسی ئەنفال و نووسەر ماوەی 5 ساڵ سەرقاڵی کۆکردنەوەی زانیاری و بەڵگەکان و نووسینی بووە. تیایدا نووسەر گرنگی بە سەرچاوە عێراقیەکان و یادداشتی پێشمەرگەکانی سەردەمی ڕژێم و سەرچاوە مێژوویەکانی دیکەی تایبەتمەند با پرسی جێنۆسایدی ئەنفال داوە. سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێ ڕایگەیان ئەگەر تاکو 2 هەفتەی دیکە پەرلەمانی کوردستان کۆ نەبێتەوە پەرلەمان هەڵدەوەشێننەوە و دەشڵێت چاوەڕوانی هەنگاوی گرنگ بن لا نەوەی نوێ لە 2 هەفتەی داهاتوودا. شاسوار عەبدولواحید سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێ لا تۆڕی کۆمەڵایەتی ئیکس ئاماژێ بۆش کردووە هەرێمی کوردستان بەم شێوەیە ئێستا بەڕێوە ناچێت و لا تشرینی دووەمی ساڵی 2022 نەپەرلەمان هەیە و ناحکوومەتێکی باوەڕ پێکراو. سەرۆکی جوڵانەوەی نەوەی نوێ و تووشێتی دەتوانین هەڵبژاردننی پەرلەمانی کوردستان بەڕێوە بچێتەوە لە هەمان کاتی ئەنجامدانی هەڵبژاردننی پەرلەمانی عێراق لە مانگی 11 ئەم ساڵ. هەروەها عەبدولواحید نووسیویشەتی چاوەڕوانی هەنگاوی گرنگ بن لە نەوەی نوێ لە 2 هەفتەی داهاتوودا. جێ ئاماژەیە هەڵبژاردننی خولی شەشەمی پەرلەمانی کوردستان لا 20 تەشرینی یەکەمی ساڵی 2024 بەڕێوەچوو بەڵام تا ئێستا نادەستی سەرۆکایەتی پەرلەمان پێکهێنراوە و ناتوانراویشە پێکهاتی کابینەی نوێ یەکلا بکرێتەوە. باپەی راپۆرتێکی ڕوانگەی سووری بۆ مافەکانی مرۆڤ لە ماوەکانی ڕابردوودا لا لازقیە حۆم سوێدە تەرتوس و حەما لا سووریا 7 ژن و منداڵ لەلایەن چەکدارانی نەناسراوە ڕەفێنراون. دەشڵێن ئەو ژن و منداڵانە لە کات و شوێنی جیاوازدا ڕەفێنراون و سەرەڕای تێپەڕبوونی چەندین ڕۆژ بەسەر ڕفاندنیانە چارەنووسیان نادیارە. باس لەوەش کراوە ڕۆژی 4 نیسان چەکدارانی نەناسراو هەڵیان کوتاوەتە سەر ماڵێک لا نێوان گەڕەکی ئەلسابی لە حومس و خێزانێک کە لە 5 کەس پێکاتون ڕەفاندویانە. هەروەها سەرەڕای تێپەڕبوونی زیاتر لە 10 ڕۆژ بەسەر ڕووداوەکەدا تا ئێستا چارەنووسیان نادیارە و هیچ زانیارێک لەبارەی ئەو خێزانەوە لەبەردەست نییە. شاندی پەرلەمانی بریتانیا و یەکێتی ئەوروپا سەردانی باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریایان کرد و لەگەڵ نوێنەرانی ئەنجومەنی سووریانیەکان و هاوسەرۆکی پەیوەندیەکانی دەرەوەی مەسەدە کۆبوونەوە. شاندەکە سەرەتا لەگەڵ نوێنەرانی ئەنجومەنی سووریانیەکان لا ڕۆژاوە کۆبوونەوە و لەلایەن مادرا گاڤیرەوە پێشوازیان لێکرا. گاڤیر لەسەر دۆخی مەسیحیەکان و سووریانیەکانی ناوچەکە زانیاری پێشکەش کرد و سەرنجی خستە سەر هێرشەکانی دەوڵەتی تورک بۆ سەر باکوور و ڕۆژهەڵاتی سووریا. لە شاری قامی شلوش شاندەکە لەگەڵ ئیلهام ئەحمەد هاوسەرۆکی ئیداری پەیوەندیەکانی دەرەوەی مەسەدا کۆبوونەوە و ئیلهام ئەحمەد ڕایگەیان لە گفتوگۆی نێوان لایەنە سیاسی کوردیەکان بەردەوامە و لەو بارەوە لەسەر پرسی یەکرێزی لایەنەکان کۆبوونەوەی گرنگ بەڕێوە دەچێت. هەروەها ئاماژەی بەوەش کرد بڕینی بە ئەنقەستی سەرچاوەکانی ئاو بە تایبەتی لا کانتۆنی حەسەکە بۆتە هۆی قەیرانی وشکە ساڵی لا ناوچەکە. لا درێژەی قسەکانیشیدا ئیلهام ئەحمەد ڕخنەی لە حکوومەتی دیمەشق کرد و ڕایگەیان ئەم حکوومەتە بە تەواوی پشت بە ئایدۆلۆژیای ئیسلامی و سەلەفی دەبەستێت و بۆیە ناتوانێت نوێنەرایەتی هەموو پێکاتەکانی سووریا بکات و لە کۆتاییشدا سەرنجی خستە سەر گرنگی ئامادەکردنی دەستورێکی ڕوون و هەمەلایەنە کا ببێتە بنەمای هەڵبژاردنێکی دیموکراتیک و ڕاشیگەان ئەگەر ئەو بنەمایانە ڕێچاو نەکرێت کێشە لە سیستەمی هەڵبژاردنەکاندا بەردەوام دەبێت.
ڕۆژنامەی یەدیعوت تەحرەنووتسی ئیسرائیلی ئاشکرای کردووە ئەمریکا ڕازی بووە لەسەر ڕەوانەکردنی بارێکی گەورەی چەک و تەقەمەنی بۆ ئیسرائیل. ڕۆژنامەکە لازاری دوو بەرپرسی ئیسرائیلیەوە ئاشکرای کردووە ئەو بارەچەکەی ئەمریکا پێک هاتووە لا زیاتر لە 30,000 گولە تۆپ و 10,000 موشکی ئاسمانی کە بۆ ئۆپەراسیۆنەکەی غەزا بەکاری دەهێنن. ڕازیبوونی ئەمریکا بۆ ناردنی چەک لە کاتێکدایە کە ئیسرائیل بەردەوامان لە جێبەجێکردنی ئۆپەراسیۆنەکانی لە غەزە و ئامادەکاری دەکات بۆ هێرشی بۆ سەربنکە ئاتۆمیەکانی ئێران لە حاڵەتی شکستێنانی دانوستانەکانی نێوان واشنگتن و تاران. گەیشتینە کۆتایی گەشتی هەواڵەکانی ئەم کاتژمێرە هەرشاد بن. پارێزنامەیە پێنجەمین ئارێبەر عەبدوڵڵاه ئۆجەلان ji bo we got ev parazname ku wê bi qasî 100 saleke ji Kurdan re bibe rêber û weke manîfestoya Şaristaniya Demokratîk pêşxist bi ser navê Pirsgirêka Kurd û Çareseriya Neteweya Demokratîk parastina Kurdên di penca qirkirina çandî de bi Kurdî û Tirkî ji aliyê weşanxaneya Meymanê ve ji nû ve hat çapkirin. Di vê pirtûkê de hûn ê bînesaziya zihnî, teorîk û îdeolojîk a metna banga aştî û civaka demokratîk ku rêbera po bi înisyatîfa xwe pêşxistiye bibînin. Rêbera po bi gotina paraznameyên min li ku derê bin, ez jî li wê derê me ragihand ku hemû paraznameyên wî materyala perwerdeyê ne û bang li her kesî dike ku hîn zêdetir bixwînin, fêm bikin û egerên wê bicihîbînin. Di kanûna 2010 de dema parêznameya xwe ya pêncemîn amade kir û got pir girîng e ku paraznameyên min bi Kurdî bên weşandin. Bigihije her kesî, her kes bixwîne û jê fêm bike û diyar kir ku divê gelê Kurd û her kesê ku di têkoşîna azadiyê de cih digire, girîngiyê bide vê xebata bêhempa. Rêbera po dibêje, parêznameyên min ên dawî weke manîfestoya rizgariya rojlata navînin. Her tişt tê de heye, divê zanibin, sûdê jê werbigirin û bi vê xebata xwe pêşeroj, îro û paşerojê ronî dike û perspektîfeke nû pêşkêşî hemû civakê dike. Rêbera po derheqê diyalektîk, sosyalîzm, zihniyeta netewdewlet, hêz, azadiya jinê û gelek mijarên din de şîroveya xwe ya xweser lê dike û bi pêvajoya ku îro pêşxistiye riya civaka azad bi taybetî ji bo gelê Kurd vedike. Werin em hemû paraznameyên rêbera po bixwînin û bidin xwendin. Da ku em banga wî ya ji bo civaka demokratîk kurtir fêm bikin û ji bo civakek azad bi xurtî tê bikoşin. Em ji bîr nekin ku guhertin û veguhertinên pratikî bêyî guherîna zihnî çênabe. Werin em beriya her tiştî weke gelê Kurd parêznameya rêbera po ya pêncemîn ku ramanên wî yên herî zelal temsîl dike bixwînin û bi dostên xwe û gelên din bidin xwendin û belav bikin. Hûn dikarin vê xebata ku cilda dawîn a manîfestoya Şaristaniya Demokratîk ku ji 5 cildan pêk tê û bi ser navê Pirsgirêka Kurd û Çareseriya Neteweya Demokratîk parastina Kurdên di pencê qirkirina çandî de ji navendên civaka Kurdên Demokratîk ji malpera me navê min Hêmalê Abdurrahîm Erzan yê navpartiyê jî Gavar Botan navçeya Şirîn Elcezîrê hatime dinyayê. Malbatan malbatek welatparêz e û dîndar e. Bes nav xebat ve wê partiyê te cî nedigirtin. 2000 partî ji malbatê naz dikir ji ber malbat welatparêz bû. Wisa nazkirina partiyê wisa kêm jî vê hebû yani wisa arman çi ye çawe hindek wiyalî de nazkirinê me hebû hemberî partiyê. 2010
هفته داویا و اینا چوینا زانگه چی بود و داره ده زیده تر ناس کرنه ما چی بود هم ناف جوان والا پاریز دوسا ناس کرنه ما بوارا چی بود کتنا ناف کارو خوات جوان آنده چی بود و ده زیده تر پارتی ناس کرن سروکاتی ناس کرن زیده تر پیش کرد yani hediye ediyorsa bilinecek şey bu. Nakuki sistemle zaten bel edecek. Bu hem zarukti de haya. Evet yoksa nakuki me sistemi raha bu. Her temsa hem beri devlet atır. Yoksa zakti kuser gelime kiri, zakti kuser halatı mekiri. Yoksa her veki nakuki yoksa hendremede dava kirin. هر تم جو سان بری حرکت و سا تغلیبون حرکت خواسته برای من هر تم همو بس هندک مالبات وی علی تا و سا آستنگی چه دیگر و سا والات پاریز بود بس تغلیبون ناف کار و خوابات پارتی دا و سا پر گرم نزیکاتی نیم بود دم زانگه دا و سا ناسکرین چه بود هندک دن و سا به اراده خواسته تبلیغ خبات بوین چی بود برده بریارداینا تبلیغونه چی بود تاوی اوجه بسا دمکی درجه اوجه دمک پشتی 3 سال و نیو خبات دمایی و بریارا تبلیغونه نفرف پارتیه دو همی شکلی تبلیغ پارتیه بود الان از بدمه دنزلی مدفن و داره تبلیغونه و چه بود دیسا سر ریا حوال قدر رو یکو ناف گنشی که ده دیگرن سر ریا وان حوال را وسا تبلیغ پارتیه بود مهاتن شروان نو بس وسا شروان نو وسا پرورده مله دید بند دوره سکنیم بشرا به کازی کرنا حوالا مهاتن قرومه قرومجی در باس تمل دوره بود دوره ما 2011 بود تمل دوره دا ما هم پرورده یک بنگهین دید یه ایدئولوژیک و داره دوسا هزیدتر هم پارتی ناسکرن هم جی قروم ناسکر میسیون قرومه اوسا کمجیبه فهم کردن چی بود جبو ما تابی اوکی نو بود یعنی اوسا پشتی تبلیغون در دیرک در باسی ناف قرومه بودین و اکی شانس اکی بود هندکی تابی اوجی دخواست اوسا فهم کردن جی دخواست جایی که اوسا مرو ناس نکی اونه که اوسا هندک اوجی دبه اوسا مرو بایکی دست بکرد هندک ویالی دا zorlamaj çevu bez her tüm görev bu misyonu endameki kurumu gerekçe ve çabe realite ulusal yoğunlaşmak için şeydi bu. Pişti temel devre dünyanın ulusal ders bekir eğitime branşı ulusal daha daim düzenlenme daha zor seyirde Naha em peşniyar kirin ji bu görev danme realite ulusal asteki de ulusal xwastek jî hebûn bu navkarda kirin cîgirtin navkarda cîgirtin kar pêşxistinê ew de realite hindek xwastekê me jî hebû wî awayê xwastan xwe tevlî bikin tabi ulusal hindek Mesela kemasya ve ciha bu mesela tam ne dersi bu ne bu yani jber endameki kurume her avayı gerek var bu kalbe olsa adama bike halbuki bu göreve havza serkefti pekbini riyali de tabi olsa kemani havun her çıkaz olsa
خواسته جی هبه تا به نبرسه بوین اوه که جداه که ویالی ده هر تم وکی ماسی مدد دردکت بیش 2018 داویا 2018 چونه می اقدامیه چی بو ورده جی هزدتر سروکاتی فیلم کردن هزدتر تا طرز رخصتن فیلم کردن یا پرورده دخوا کور کردن و ساچه بون ورژه و سا مخواستم هزدتر en azından aliye ideolojiye kim bir olsa naile muro tam tevli partiye bir naile kumro tam partiye rabbe çizgiye serukati rabbe hezedetir şey bu demek direj olsa perverde bir rengi mene dite bu perverde ideoloji orada en azından vaki şey bu hezedetir film kirenci şey bu yani vaki اندامه که قرومه tabi her tüm gelek muru ser yoğunlaşmaya bu erkek sa tam pek anin o birine serkeftiniz xwara esas biri yani ev gelek armanca muru heri mazın be ticaret sa muru sıradan xwa meyzene ki yani jiber süreceki bir rengi her avayı da olsa eriş hem ser serukati hem ser partiye ser gelime demeşandın tevlibune ki olsa sıradan tevlibune ki olsa lavaz tevlibune ki tam xwa adamaya çizgiye nekirin olsa kabul nakiye süreç ancak bu rengi murubukar ve döve bersi yoğunlaşma ve meclis serbi esasına tabi خواسته که می وسط چونه با کورجی هبو پکی اولا uygun ne دیتا و نکر بس و bilince yani مرو کو داره به چابه مرو بکار به armanca رخصتنه و گردایی به مرو حولدان سرکفتنا کارو خواباتا چخواست خواده پیش بخه مرو هم خواست به پارتیلی یا اساسی هنده که اوه من سری داجی اوش خواره اساس گرد ور پیداجی از وی اساس خواره اساس بگرم به وان اوه وان yoğunlaşma hem dukhadı khwa sürece peji olsa tevli kar xabat khwa bikin o avay ki serkefti بخون partili ama işte demek ki direkt zamanla açıyor. Ben de bazı alanı günde falan bazı sanırım artık süreceki uzaklar tecrübün yoğun olsa erişti ki o alanca temel direkt işte denemeli. Ama iddia ediyorum ki rol خواهد به سورجی ده aktif تبلیغ دنو رول خواهد بگیرم iddiاییم خواهد حیاج من بیشم حول بدم دقیقه حوالا من انا من حوالا به داره تکوشین داریم حیان آجی وسا شهر بردام دیگه یعنی önce derbasi ve alan evden حول بدم وره en azından ve sürece de bugün alikar derece aktif saciyi bilirim. Mesela demek direkt zaten ve dere gel havan aman kurtu kemasına şey bu mutlaka deri havala o merhaba ne kadar teslim bir saat evvelki bilgici havati ama o duvarımcı evvelki mevcut rengi çene ve disajin kematike mevhabese ama avvala leburna fazla نظام ممکن است شکل جدا بجنبیم اما اولا را سرکفتن دخوازم من ابدار
از بو شهید کوبان تایبت خواستم حساب بوینا ناف بکم سروی اوی بچینم و تیاوه روژه وسا یعنی گرینگه وسا وکی حرکتا پیکیکی یعنی روژه کی تایبش بو گله کرد حمود بو گله بندست منو کاره بجه وسا روژه کی پر بواتیا بنا جو وسا شکلی کی آنی حرکت آف بوجه وسا حرکت کی اکولوژی که وسا تایبت توی عالی دوسا یعنی به شکل به روژه وسا پیروز کرد و تا به زیاده تر او دبه وسا به روژه همو بالا و همو کلیم او تایبت سرکاتی پیروز بکن یعنی هم دوره ده هم ناف کار خوابا داده پر حوال اوتا ناس کردن چیه بود طبیعی که اوتا رو بحث بکی او بکی پر حوال هنه بس حواله که هم به حوره تبلی بون هبون هم مکتب به حوره خواند هم ناف کار خوابات جوانا ده جام هفرمان همجی آتنا قرومه ده تمام دوره ده جام هفره پرورده دید حواله منظور هبو منظور طولندان او حوال راستی تمام ناف کار خواه دادن جیبون وصاب مورال خواه وصاب هم بجن پارتیه بگیره دان بوینا خواه هم بری دجمن به کینا خواب آخوا وصا میناک بو یعنی تاو حولدان پیرا دید یعنی ما چا بریار دام از ویجی بیجیم هم جارک وصا کارو خواباتا دهاتن اول منظور گازی مکر از حواله دن هبو تنی او هم دخوازن تبلی ببن و داره وسا همه تنه بریار هادایم بریا اینا هیچ وسا رخمه که هاوقاس کارو خوابات داده مجی گرته بون و هیچ بسا تبلی بونه نکره بون پس همه جاره که ده وسا بریار هاده دایم او حوال جی و آنه ده بریار خواده حیا داوی جی بوی بریار وسا تبلی پارتیه بو میتوش راستی هم بری سیستمی هم بری اوه افکه خواه بو دجمن gerçekten او به bilinca اوه پیره ها بو یعنی دجمن دخوازه چی بکسر گلیمه دخوازه چا او نیز بوده و چا آوایی گلک مرو جره ببه برسه بوینا وصا شخواره او کره بو قاورامه کره بو و بیلینجه جی وصا شهید کرد یعنی اوله که وصا دوغال بو یعنی وصا دل خواده هم بیجن تشته که و شارتی او نیم بو یعنی چه هوا وصا بلکه حریمات در مزن بوی جی و که آمده و راجی گریدای وصا به حوالات پارزی اوی جی وصا پرپیج بو و او به هیزوی او خواهی وصا تبلی او قرومه بو تبلی کار و خوابات قرومه بو به قهرمانی خواهی شهید کرد راستی بو حوال تشتی که وصا مرو بینه سر زمان اوه گوت یا هم ناف کار و خوابات ده بیله وصا او دجمن هبو تبلیبونه در پشتی مهکه اما دیرک خواسته که ویه چوینا باجار شرکرن هبو حتی به ناجو ساندک دارت ماجیدی کرد
برد خواست دیرک وسا دجمن بخه یعنی وسا به نوش تبلیغ بو چند مهج درواس نو درواس بو اما اوه که وسا بیله دخواست بوی پرورده بیله بخه انجام وسا سر دجمن ده بچه دجمن ایمها بکه حواله که بوی رنگی بو مورد کارش بو حوال جوان بیجه تا مگو وسا پر حوال شهید هنه مرو بحث بکه همجار دوسا همو حوالا بیرتینم بجنا خبر وان حوالا داد درونی نوه من بدریه چیه سرته نوچال تهه بنده اسکیه رو بنده بگیریم که آق مثلا نوه دایی کامن بدریه یا نوه بای من عبدالعزیزه هم 11 برو خویچکنی هم 6 خوردی 5 خویچکیمه هنه هم 11 کسی 18 مجدوره 2014 از تبدیل پورتی بود من سرده میتوه خواند نزانیگه جی سرده خواند باید ساکی من نرسی دیجه خواند از خوانده‌ها می‌بینیم جان جلو من آلیکایی تا موبات بخواهد منجی سفتی من چون روی رو کاره منجی بکنم باید من چیفتی بی بنده بی شه کاره بین حیان جلو تشتر سفم دایی کام ماله بی زارو بازرگی زارو گیبی چی باید کاره ماله کنم جان از صرف تبلیغ خبات جوان آده کنیم تبلیغ خبات سیاسی سکشون رو داره وایدی یاردم پورتی فلان جانا خبات پورتی دستوی اما نواله زیده پیش زیده آدید یعنی پیشنگی نو داره یعنی حتی از که کاره های خواندگانی آورید که بنا اوشی اجامت که چون ما کرد که هر تن داریم فشنگا کار ما کار خواندگانی کار مربوطی کار آودیا بگو وسایل نه یعنی آن کار رخصتنی کار شورشگری تونده که آن در کار مربوطی بشه برای آودیا ندیاردی که کار شورشگری اون بیکه کار گردگیری که شده چیکو موقع از کار کی بکن کار از بخوایم من دارم معمول دارم آودیه سیستمه دارم خواندگانی کیوه دارم معمولی کیوه اما موقع از دارم کارش شورشگری بکنم چون دارم شورش رای اینگه مدوه انجام گردی مشگه صدام گرد میشنده که برای که دیار خواهد دیار که کنم کارش شورشگری بکنم شده هر تن فلسفه و سرکوتی آودید که بخوانده باسنا ما تاخید که آودید کهش برای که باندوری چه دیگه مثلا او باسنه درنگو خبر درنگو رخصتنی درنگو کار دختام نشوندم حساسیت دختام کردم باندوری چه دیگه لباده باندوری هر مازن فلسفه و سرکوتی بود چقدر فلسفه و سرکوتی متخوانده متکشان داشتیه نخبر کردن جیان آوی دل کارتوی ولی هدی مو خواه جیان آوی متکام مو خواه مو بتا از جیان هم برای نابه از جیان هکرنو دوید شما جیان سرکوتی بخوازه و جیان باشید مدرنیا شهید ما جیان آوی مدرنیا چقدر هسته و اینه و تلازون دایان دا اکناتی دام مدرنیا تر باندرون شده بیو مو بتا چه لازم انجام شو شهید رو افقا عمک افقا کرد افقا فين أخذت ونادي شو اللي بحاجة شو نقول يعني هدي أنا كم بمبارسة يعني أكيد بمبارسة شو رأي شما دزاو شاري وبرداون بتيا هذا شو برد وشاري برداون بتيا حتى كو أنجوم حتى سرکفتن وشاري برداون بتيا این آخر مقابل مال باز كده يوم ده زارو كده يوم ده
دبوا به خارج شخورا مگو تفایده ما که فیگاری حتی کنگی مگو یعنی هم گله معودی دستی پرلام میکش و یکی باندوری چگی از خودم شیراج گردیه نه فایده ده هر تم تشت مرد دیار کی هر زده باندوری سم کی جیانو شهید ها طرز سرکوتیه حرکت سرکوتیه هجوم مثلا شغل مزخاندو مثلا حوالا فراخرام شرکات تلویزیونی ده بودن همین حوالا موی قضا سرکوتی هم بودن جیان سرکوتی و حاله هم یون در شغل بحث شهیدات کنش میتون شهید هم حالش وی شکلی گله حاله شهید کن وی شکلی باندی گل جیان و حال فداکاری همی رهوالاتی ها فداکاری همی جیان و هر تشمه او اتکید با مثلا چخ شهید راشد شهید کرد اولا بحثت که اولا مثلا گنده من نزوی گنده وی مالبات من خالان هم ناز دکن وی چخ بحثا شهید راشد دکن پر جیان های باندوری پر زیده سر با یعنی ارزح اتکید مازن وی رهوالاتی ها اولا چخ من دیتا مستحقی که اولا بحثت که هر جی اتکید مازن وی مجبورن یعنی سمو اتکی مازن چه بیام و شما اجنون پرچکی به حوالتیه اجی اتکی زحمه حتی خواسته من بیرانهی که خواه بیجم چقدر تاوری بین حالی دباس پشود بیم حالی گورا بی من مراد شدگاه اولا مراد شدگاه بیجم بوتا متریش مرا حدوست که شیر کی خواه بیجم نگاه با هنزانم بیجم بوتا نزانی گو نه نتزانی مگو نه حوالا نزانم گر نکن حوالا عودی که مگو هنزانم هم چون مقاعده زنم بجا ارسا که مگو هوا بجا میخوام بخوام حرفه آویده نه بجا مستقام بشه وشی وای حلاکی گفت گو هر آب بخوام آویده میشی نخواسته بیرون ولی میش کدوم اچوب آویده بجا هات گویا هات شما چی کده مگو هوا نکوری از تهون کی بدم تام نکویش هر بس بیشتر بشه تخواست گو از حال بیشتر انجام باشه بجا هوا جی پر آویدی بیم انا كنت تشكيت هو خاطر تشمو خاص مش باقي خاصه عوض ده والله جيب صدام كاندري وصل قال والله كيميك تادي كارج بيوصل كم زياده وصل سيما جدا كبير ده نوبل يعني عم جدا كبير بشي براتيكي وصل تادي براتيكو تي مشاهده من تادي ببي يعني هي مو والله جاي من باش تادي ببي ده فيش ده كار خواته والله سكت پارێزنامەیە پێنجەمین ئارێبەر عەبدوڵڵاه ئۆجەلان ji bo we got ev paraznameyeke wisayê ku wê bi qasî 100 salekê ji Kurdan re bibe rêber û weke manîfestoya Şaristaniya Demokratîk pêşxist bi ser navê Pirsgirêka Kurd û Çareseriya Netewêya Demokratîk parastina Kurdên di penca qirkirina çandî de bi Kurdî û Tirkî ji aliyê weşanxaneya Meymanê ve ji nû ve hat çapkirin. Di vê pirtûkê de hûn ê bînesaziya zihnî, teorîk û îdeolojîk a metna banga aştî û civaka demokratîk ku rêbera po bi înisyatîfa xwe pêşxistiye bibînin. Rêbera po bi gotina paraznameyên min li ku derê bin, ez jî li wê derê me ragihand ku hemû paraznameyên wî materyala perwerdeyê ne û bang li her kesî dike ku hîn zêdetir bixwînin, fêm bikin û egerên wê bicihîbînin. Di kanûna 2010 de dema parêznameya xwe ya pêncemîn amade kir û got pir girîng e ku paraznameyên min bi Kurdî bên weşandin. Bigihije her kesî, her kes bixwîne û jê fêm bike. Û diyar kir ku divê gelê Kurd û her kesê ku di têkoşîna azadiyê de cih digire, girîngiyê bide vê xebata bêhempa. Rêbera po dibêje, parêznameyên min ên dawî weke manîfestoya rizgariya rojlata navînin. Her tişt tê de heye, divê zanibin, sûdê jê werbigirin û
و به وی خباتا خواه پیشروش ایرو و پاشروش رونی دکه و پرسپکتیف که نو پیشکشی همو جواکی دکه. ریبرا پو در حق دیالکتیک، سوسیالیزم، ذهنیتان تو دولت، هیز، آزادیا جنه و گلک مجارن دنده شیروبه خواه خواسر لید که و به پیواجویا که ایرو پیش خستیه ریا جواکا آزاد به طایبتی جبو گل کرد ودکه. ورن ام همو پارازنامه ریبرا پو بخوینن و بدن خوندن. داکو ام بانگاویاج بو جواکا دموکراتیک کرتر فیم بکن و جبو جواکا آزاد بخورتی تی بکوشن. امش بیر نکن کو گوهرتن و گوهرتن پراتیکی بی گوهرینا ذهنی چینا به. ورن ام بریا هر تشتی وکه گلی کرد پاریزنامه ریبراپویا پنجمین کو رامانین هری زلال تمثیل دکه بخوینن و بدوستن خو گلندن بدن خواندن و بلا بکن. هندکارن وی خباتا کو جلدا داوین آ مانیفستویا شارستانیا دموکراتیک کو جپین جلدان پیکته و بسر ناوه پرسکریکا کرد و چارەسەریya netewaya demokratîk parastina Kurdên di pencê qirkirina çandî de ji navendên civaka Kurdên demokratîk ji malpera me ya ku têve gotin ne tenê çîrokeke jiyanê ye, şopeke, sekneke û meşeke bêdawî ye. Kalbî min hikayesî nîşaneyeke berbiçav a şêweya jiyanekê ye. Çîroka gelekî ku li ber xwe dide ya welatekî, çiyayekî, avekê, darberûyekê ye. Derwêşê Dersîmê Atakan Mahîr ferzaneyekî li şîvereyên li rastiyê digere. Di her kêliya jiyana xwe de bûye şagirtekî zana, hestiyar, têgihiştî û berxwedêr ê rêberapo. û ev felsefe li gavên xwe, dilê xwe, gotinên xwe û sekna xwe neqişandiye. Ne tenê ji dil û cantiya xwe. Bi hezr û ramanên xwe jî di bîra rêhevalên xwe de cihê xwe çêkiriye. Her û her got em lewra dizanîbû çîroka gelê wî bi tenê dikarîbû bi em dest pê bike. Li deşt û newalên Dersîmê deriyê jiyana azad bêdengî vekir. Pirtûk ji du beşan pêktê û beşa xwe ya yekemîn jî ji helbestên Atakan Mahîr pêktê. Di beşa duyemîna pirtûkê de jî beşek ji jiyana Atakan Mahîr a di demên cuda de vedibêje. Weşanên meymanê ev rêwîtiya ku şiyar Dersîm û jiyan Monzûr berhev û amade kiriye weşan. Niha bi çapa xwe ya sêyemîn careke din pang li dilan dike û paşê dengek ji kur bilind bû. Tarih şimdidir. Şehîdê şoreşger Kasım Engin bi sedan çavkanî bi baldarî lê kolîn kirin û li gorî metodolojiya dîrokiya rêberapo ev berhem nivîsan. Dîrok rojame ye, meşeke ramanî ya bêhempa ye. Dîrok ne tenê di raboriyê de ye. Di îro û siberojê de jî tê nivîsîn. û em îro ji her carê bêhtir hewcedarin ku dîroka xwe bizanibin, fan bikin û di roja me de şîrove bikin. Ji ber wê yekê ku em dibêjin dîrok roja me ye û ev meş bi çapa xwe ya duyemîn careke din digihîje kesên şopa rastiyê dajon. Hûn dikarin va her du pirtûkên taybet, kalbî min hikayesî û tarih şimdidir, Kurdistan tarihine özlü bir bakış, li navendên civaka Kurd a demokratîk, li çalakî û bernameyên li Ewropayê û li malpera meyman.org û pirtûkxane.net peyda bikin. Şirini, tu kaçar kuş geni yekin hava.
بهارا باغی گله چای زیتون یشی بهارا باغی گله بجنال هف رنگی بیش در چای کرمچ پشتوانی بجنال هب رنگی بهش داره چهو اشوکانی دیجا فرات دودنش چای کرمچ پشتوانی گیری کبرال سرم سر ارکشو مشتن نوره گیری کبرال سرم سر ارکشو مشتن نوره کلا سمانه نیو سر دل جوانه خابوره جهر زمان نیوسه دل جوان خابوره روژا زندان و سینمه دلاره نابخینه توز دادار و نوروزه پایدار و خوش بینه روژا زندان و سینمه دلاره نابخینه نوزه گیرمه و نوروزه پایدار و خوش بینه رویاتی رشنابو لخامش لورا برین رویاتی رشنابو لخامش لورا برین یورا جگر خینو شیخو اکشیلانان را برین جزی رو کبان و عفرین آفرین صد آفرین قامش تو کبان و عفرین آفرین صد آفرین جزی رو کبان و عفرین آفرین صد آفرین Gerillalar olmasaydı asker polis önün ardın bilinmezdi nere yurdun anılmazdı adı Kürdün gerillalar olmasaydı anılmazdı adı Kürdün gerillalar olmasaydı. Tartışmalar uzak halktan boğulup biterdik çoktan. Tartışmalar uzak halktan boğulup biterdik çoktan. Mucize beklerdik gökten gerillalar olmasaydı. Mucize beklerdik gökten gerillalar olmasaydı. Asker polis önün ardın bilinmezdi nere yurdun. Anılmazdı adı Kürdün gerillalar olmasaydı. Anılmazdı adı Kürdün gerillalar olmasaydı.
Emekçiyim avazımın, aktı amanı özümün. Emekçiyim avazımın, aktı amanı özümün. Teli kopardı sazımın, gerillalar olmasaydı. Teli kopardı sazımın, gerillalar olmasaydı. Asker polis önün ardın, bilinmezdi nere yurdun. Anılmazdı adı Kürdün, gerillalar olmasaydı. Anılmazdı adı Kürdün, gerillalar olmasaydı. أني أنت وأنا
الرقة يا يما أسمر له دقة مصعب الفرقة يا يما عنا الغوالي يا ريم الرقة يا يما أسمر له دقة مصعب الفرقة يا يما عن الغوالي يا ريم الرقة يا يما أسمر له دقة مصعب الفرقة يا يما عند الغوالي يا ريم الرقة يا يما أسمر له دقة مصعب الفرقة يا يما عند الغوالي فايدة المنظرة ظلامي مو عندي وش فايدة المنظرة محبوبي مو عندي محبوبي مو عندي شنوندگان نوچه رادیو دنگ گلدن با شیر و 15 نیسان 2025 سهشم لبریکسل ساعت 15 لامده 16 گدارن هشم نوچه هم پیشکش بکن دم آزادیاره بر آپایه پارێزەران ji bo biçinî miraliyê serlêdan kirin. Parêzerên rêbera pol ji bo hevdîtinê serlêdaneke nû kirin. Ji parêzeran İbrahim Bilmez, Cengiz Yürekli, Suzan Akipa û Emran Emekçi ji bo hevdîtinê bikin serî li dozgeriya Komara ya Bursa û Müdüriyeta Girtîgeha İmraliyê dan. Di heman demê de parêzeran ji bo hevdîtina bigirtiyên din ên İmraliyê tên girtin Ömer Hayri Konar, Hamidî Yıldırım û Weysî Aktaşî serdana serdozgerî û Müdüriyeta Girtîgehê dan. Perraniya serlêdanên ji bo hevdîtina rêbera po hevalên li cem nayên bersivandin. Hevdîtin her 6 mehan carekê ji hêla dadgeha înfazê ya Bursayê ve bi hinceta cezayê dîsîplînê tên astenkirin. Şandeya parlamentera Ingilistanê û Yekîtiya Ewropayê çû serdana Rojhilatê Sûriyê. Şandeya Inglistan û Yekîtiya Ewropa ji 14 kesan pêk tê. Doh piştî hevdîtina bi Serokwezîrê Herêma Kurdistanê Mesrûr Barzanî û Serokê Pedekê Mesûd Barzanî re derbasî Rojavayê Kurdistanê bû. Şandeyê li Rojava bi nûnerên Konseya Sûryaniyan re hevdîtin kirin. Nûnera têkiliyên derve ya Konseya Sûryaniyan Madîra Gevriye şande pêşwazî kir. Madîra Gevriye di hevdîtinê de balkişan ser êrişên Dewleta Tirkiye li ser Bakur û Rojhilatê Sûriyê û got Dewleta Tirk bi dewamî ava çemê xaborê xwe dike û zirareke mezin dide debara Sûriyê û hemû gelên li herêmê. Şande piştre li bajarê Qamişloyê li gel hevseroka têkiliyên derve ya Mesedê İlham Ehmed re hevdîtinê kir.
ایلهام احمد ده هفدیتنه ده دیار کرد که دیالوگا ده نافبرا پارتیین سیاسیین کرد هیجی دوام دکه و گد امی پشت کنفرانس 18 نیسان کمیته اکیاوا بکن. اف کمیته و چاودریا پوژویا آماده کرنا قانونا بنگهین یا سوریه بکه. ایلهام احمد گوتم دخوازن همو پیکاته این سوریه ده قانونا بنگهین ده جیه بگرن و مافی وان ورم سوگر کرن. ایلهام احمد بالکشان سر ایرشن دولت ترکا داگر کر و گد خودکرنا چافکانین آوی و آرمانش کرنا به نسازیات جواکی زرارک وزن ده تواهی پیکاته این لحرمه. دولت ترکرشن لسر حرمه به خود برد دومینه و ریل بر کریزین مزن ودکه. ایلهام احمد ریوبری شامجی رخنه کرد و دیار کرد که او ریوبری به تمامی خود سپر ایدولوژیا اسلام سلفی و افتش گوتن. اف باوری و ایدولوژی نونرتیا سوریه پرنتوی و پرچاندی ناکه شانده و به فرماندار گشتی یک خسد مظلوم ابدی رجی هفدیت نکه بکه. 17 جنوزارو کاتن رواندن. لهن باجارین سوریه ین وکی لاسکیه، هموس، سویدا، تارتوس و همایه بویرین وداکرن و رواندنا بزرگ یم به دست چکداران رو دیدن. لگوری راپور ناوند چاودریا مافی مرووانا سوریه هری کم 17 جنوزارو کنده بونه و چارنو ساوان ندیاره. دچار نیسانه ده چکتار نناس دنافبرا تاخن ال سبیل و ال بیدیه ده لهمس گرتن سرمالکی و مالباتک 5 کس رواندن. حتی نها خوبات وان ندیاره. جنین ازدی ین تربسپیه جشن چهارشنبه سر نیسانه بلابه به وسیله آشتی و آرامیه. به هاتنا سرسال ازدیان چهارشنبه سر نیسانه جنین ازدیین باجار تربسیه کانتون جزیره داخواز و هیوین خواه جبو جشن آنین زمان. اندام مال ازدیان مریم جندو دازانین که جواک ازدی ده دیرو که در راستی گل کمکوژیان هاتیه. تاوی همو کمکوژیان جی چاندا ازدهاتی پاراستیه. مریم جندو دیار کرد که واتایا و جشن به آواکرنا گردونه تناس کرن و ها گد. لو رجه ردبیشن چهارشنبه سر نیسانه. او هر سال و روژه به شاهیه که پیروز دکن. هیویا ما اوه که ام سالا به لافرینه پیروز بکن. ام و جشنه لربر عبدالله جالان و لتواهی جواک ازدی پیروز دکن. هفسرو کامالا ازدیانا تربسپی لیلا ابراهیم جیوها گد. ام و جشنه لتواهی پیکاته هم پیروز دکن تایبت جواک ازدی. ام بهوین اف جشن به وسیله رزگار کرنا افرینه سرکانی و گرسپی و کوشبر وکرن سراخا خو. لیلا د دوام خفتن خود گد هیوی او دخوازن مگلکن ام هرتم آشتی دخوازن. به تایبت دمین چوی ده جشن رمضان او اکی تو هبون. نهاجی چهارشنبه سر نیسان ته پیروز کرن. ام هیوی دکن که اف جشن به وسیله آشتی و آزادیه. جزای حبسه لاندام کمیته آمادهکاران نوروز آمده هاته برین. دوزا در حق 6 اندام کمیته آمادهکاران نوروز آمده یا سال 2016 جنوب هاته دیتن و لاندامان جزای حبسه هات برین. رونشتنا داوین آدوزه دچارمین دادگاه جزای گران آمده ده هاته دیتن و لاندام کمیته آمادهکاران نوروز 2016 آمده ین بناو حافظه ایپک، رمضان کاوال، عبدالغانی آلکان، حسنو پروانه و محمود چیفچی 5 ماه جزای حبس هات برین. جزای حافظه ایپک و عبدالغانی آلکان نهات تعلق کرن. هر اوها به هنجت و انداماتی رخصتن 6 سال و 3 ماه جزای حبس لرمضان کاوال هات برین. دوز پشتی نوروز سال 2016 هاتیه وکرن و اندامین کمیته دهاتن دارزاندن. ده دارزاندن اول ده بریارا برات هات بود داین لبل دادگاه این فاز اف بریار خرا کرده بو و بریار دا بو که دوز جنوب وردیتن. پدکه و ینه که جبو آواکرنا حکومت جاردن لحف جویان. جوتمه 2024 ولی باشور کردستان حکومت نای آواکرن. شانده یا پدکه و ینه که لباجار رو که پیرمان آهولره دست به هفتی تنان کرن. هات گاندر که هر دو پارتی جبو نخاش کرنا آوا کرنا حکومتان و هاتن با هف. آلیکار سروکاتی حریم کردستان خوبات طالبانی در روژن بوریده دخیانیک دابو و دیار کرو بو که هفدیتن دنافبر ینه که و پدکه ده ارنی در باستبن و فرسته که هف پار درده و هوله لگوری طالبانی افگیشتن خوناخ انجام و دناوا دمک کرده پیمانک تهوی کرن. سردانا سلام یال سوریه او دانوستندنین لعومانه مجارن روزنامه نربینه. روزنامه ال عرب یا لندن دیار کرد که
سردان سروک وزیر لبنان نواف سلام جبو شامی و هفدیتین به سروک دستلاتاری شامی احمد الشاراره جبو آواکرنا پیوندین دنافبار هر دو ولاتان ده فرسندک مزنه. چاودر ده بیشن لبنان و سوریه پیشبری ازمونک جدینه. پشتی که این بونا رولا حزب الله لسوریه و که این بونا باندوراوی لبنانه و درفت بده که هر دو ولات نزیکی هف ببن. روزنامه العرب دیتنین چاودرین سیاسی جی پارودکه و دبیجه دو دلیا چینا سیاسی یا لبنان یا تکلدالی لحف کرنا به شامی ره کم بویه. پشتی که دستلاتاریا شامی به دولتین کنداوی ره هفدیتین کرن باوریا دستلاتاریا لبنان هات که او دکارن هفدیتین هم بکن و پرسکره کان چاره سر بکن. روزنامه الشرق الاوسط جی بالک شانسر دانوستندن امریکا و ایران ین مسجاته و گد اف هفدیتن ازمونک جبو هفسنگیال روجلاتا ناوین هفدیتن ویتن لسر مجار نوکلری نبه هروها و لسر هبونا ایرانی یا لحرم جیبه. لسودان کریز مزنده به لکامپک 400,000 کس جی هوارین خوابون. لگوری ریخستنا کوچه یا نوونتوایی آیوم پشتی هزین پارامیلیتر بسر کامپا زمزم آلباکوری سودانی ده گرتن در دورا 400,000 کس نچرمان که جی کامپه در کون. آیو امی راگاند که جبر اولهی نینه نوبرا 68,000 مالبات نچرمان جی کامپه در کون. پفچونین در نوبرا ارتش و هزین دستکا لزگین هدگه ده که جی نیسان 2023 نوور و بردوام دکن ریل بر کوشبریا 13 میلیون مروی وکر. جسدی 88 کسین که جی وارن خوابونه جنو زاروکن. گلک جنان جی را گاندن که راستی تندیا زایندی هاتنه. گدارن هجا منو چه پیشکش کرن دم باش. پارێزنامەیە پێنجەمین ئارێبەر عەبدوڵڵاه ئۆجەلان ji bo we got ev paraznameyeke wisayê ku wê bi qasî 100 salekê ji Kurdan re bibe rêber û weke manîfestoya Şaristaniya Demokratîk pêşxist bi ser navê pirsgirêka Kurd û çareseriya Neteweya Demokratîk parastina Kurdên di penca qirkirina çandî de bi Kurdî û Tirkî ji aliyê weşanxaneya Meymanê ve ji nû ve hat çapkirin. Di vê pirtûkê de hûn ê bînesaziya zihnî, teorîk û îdeolojîk a metna banga aştî û civaka demokratîk ku rêbera po bi însiyatîfa xwe pêşxistiye bibînin. Rêbera po bi gotina paraznameyên min li ku derê bin, ez jî li wê derê me ragihand ku hemû paraznameyên wî materyala perwerdeyê ne û bang li her kesî dike ku hîn zêdetir bixwînin, fêm bikin û egerên wê bicihîbînin. Di kanûna 2010 de dema parêznameya xwe ya pêncemîn amade kir û got pir girîng e ku paraznameyên min bi Kurdî bên weşandin. Bigihije her kesî, her kes bixwîne û jê fêm bike û diyar kir ku divê gelê Kurd û her kesê ku di têkoşîna azadiyê de cih digire, girîngiyê bide vê xebata bêhempa. Rêbera po dibêje, parêznameyên min ên dawî weke manîfestoya rizgariya rojlata navînin. Her tişt tê de heye, divê zanibin, sûdê jê werbigirin û bi vê xebata xwe pêşeroj, îro û paşerojê ronê dike û perspektîfeke nû pêşkêşî hemû civakê dike. Rêbera po derheqê diyalektik, sosyalizm, zihniyeta netewdewlet, hêz, azadiya jinê û gelek mijarên din de şîroveya xwe ya xweser lê dike û bi pêvajoya ku îro pêşxistiye riya civaka azad bi taybetî ji bo gelê Kurd vedike. Werin em hemû paraznameyên rêbera po bixwînin û bidin xwendin. Da ku em banga wî ya ji bo civaka demokratîk kurtir fêm bikin û ji bo civakek azad bi xurtî tê bikoşin. Em ji bîr nekin ku guhertin û veguhertinên pratîkî bêyî guherîna zihnî çênabe. Werin em beriya her tiştî weke gelê Kurd parêznameya rêberapoya pêncemîn ku ramanên wî yên herî zelal temsîl dike bixwînin û bi dostên xwe û gelên din bidin xwendin û belav bikin.
هندکارن وی خباتا کو جلدا داوین آ مانیفستویا شهرستانیا دموکراتیک کو جی 5 جلدان پکته و بسر ناوه پرسکریکا کرد و چارەسەریya netewaya demokratîk parastina Kurdên di pencê qirkirina çandî de ji navendên civaka Kurdên demokratîk ji malpera me ya ku têve gotin ne tenê çîrokeke jiyanê ye, şopeke, sekneke û meşeke bêdawî ye. Kalbîmin hikayesî nîşaneyeke berbiçav a şêweya jiyanekê ye. Çîroka gelekî ku li ber xwe dide ya welatekî, çiyayekî, avekê, darberûyekê ye. Derwêşê Dêrsimê Atakan Mahîr ferzaneyekî li şîvereyên li rastiyê digere. Di her kêliya jiyana xwe de bûye şagirtekî zana, hestiyar, têgihiştî û berxwedêr ê rêbera po. û ev felsefe li gavên xwe, dilê xwe, gotinên xwe û sekna xwe neqişandiye. Ne tenê ji dil û cantiya xwe. Bi hezr û ramanên xwe jî di bîra rêhevalên xwe de cihê xwe çêkiriye. Her û her got em. Lewra dizanîbû çîroka gelê wî bi tenê dikarî bû bi em dest pê bike. Li deşt û newalên Dêrsimê deriyê jiyana azad bêdengî vekir. Pirtûk ji du beşan pêk tê û beşa xwe ya yekemîn jî ji helbestên Atakan Mahîr pêk tê. Di beşa duyemîna pirtûkê de jî beşek ji jiyana Atakan Mahîr a di demên cuda de vedibêje. Weşanên meymanê ev rêwîtiya ku şiyar Dêrsim û jiyan monzûr berhev û amade kiriye weşan. Niha bi çapa xwe ya sêyemîn careke din bang li dilan dike û paşê dengek ji kur bilind bû. Tarih şimdidir. Şehîdê şoreşger Kasım Engin bi sedan çavkanî bi baldarî lê kolîn kirin û li gorî metodolojiya dîrokî